your hands together. Oh, na, 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 yeah. Oh, yeah, that's how we, yeah. Songs how we do. Are you feeling right? Yeah. Only know to know whatever they want. Oh, my young boy, son, you will eat again, yoga. And get it, Jones, you won't want to. Manila, 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 yeah, baby. And girl, if you want to one more time, oh, your fire, oh, your love on fire, oh. See, hey, come moving on, God, to cut the moon. To summer repeat it, to summer rewind it, baby, to summer repeat it. Can you marry, oh, want to be the moon? Can you marry, oh, want to be the moon? To summer repeat it. Hey, I want to be a, I want to be, I want to be a, I want to be, yeah. Hey, you don't get that your pussy. No more thing on the way. When I come, but it's so what I see, that's so what I get. You don't got nothing more than a lot. That's so what I, hey, I chimala. Hey, you want to again. Let's go. Hey, come on. Hey, I want to be your mommy, oh. I want to be your queen, I want to be your mommy, oh. I want to be your queen, I want to be your mommy, oh. I want to be your queen, I want to be your lobby, oh. I want to be your queen, we're gonna sing together. Love me, baby. Love me, baby. Yeah. Love me, baby. Sing with me, louder. We go. One more time. Come on. Love me, baby. Love me, baby. Oh, not. Hold on a little bit. Since it is a reggae jam fest, we're gonna do some reggae, right? I'm gonna just jam this. See, boy, the goddamn hot for the summer. Goddess Shadonyam, bartender Chesaromiam, Benz and Beamer and Hummer. Back for back, love about the beat, we are going at this home. Gotta get away than the river, so we be right. River, so we feel up the thing like a drummer. The goddamn raving, I like the sound. 1, 2, 3, every man to a girl. Oh yeah, every girl to a man. Oh yeah, and anytime she pick it on the rocky, pick a lick it on the ready, tell her she got the baby, tell her she got the baby. Shut, come on, listen to this, listen. Oh yeah, got them come out in them numbers in the group and the clique and them can do all them hard like. And when me see them in the shots of bikini, so me now lost I would be a jump. But the thing is that the girl I say got for follow back and me that means say me are the leader. For count them more girls coming over, see I'm the man that's good at me now. Oh, it wants to be your mommy, oh. I want to be your queen. I want to be your mommy, oh. I want to be your queen, I want to be your mommy, oh. Thank you. Sure. Thank you. Rwanda urebe igisubizo cyahabonetse fata umwanya urebe kano kantu ndatangira filime ari uko mumaze kubona buno butumwa budasanzwe cyane tubya buryo TV rero nta bandi ziye uretse umugabo n'umugore bubatse nabande nabagiye kurushinga icyambere zaniye rero bubatse yes gufitanye amakimbirane buryo TV bajya hagati ikabunga ikindi rero ikindi bazaniye ni iterambere ryo mu buriri mu buriri kuko twasanze byose bipfira he mu buriri yani magambo bibashabuka mu buriri yego mu buriri iyo bitameze neza ibintu byose birapfa buryo TV rero nta kindi ziye ni icyo kintu
abagiye kurushinga babwire nyine abagiye kurushinga rero nabo twasanze ibintu by'akabariro bibashabuka yego turabegera nabo tukabigisha uburyo batera akabariro neza dore ko igihe baba ari n'amasugi isugi kandi zubahwe tubabwira ukuntu babasugura neza kugira ngo uwo munsi umusore ntibikujabuke kuri wa munsi sha namwe murabizi icyo tubasaba rero ni iki subscribe ngo subscribe like comment muri na video zacu abakeneye ubujyanama ubufasha ubwo ari bwo bwose izo nimero mureba hejuru ziri kuri WhatsApp no kuduhamagara wow bye Waba wifuza gukomereza amashuri bantu mukeneye kwiga mu mahanga bantu mukeneye ikigo cyizewe aba nibo bantu babitangije mu Rwanda ibintu byo kujyana abana kwiga hanze gukora hanze urumva ubunararibonye bafite abandi baje bigana kandi umuntu wagutanze mu gakino burya bakiyoboye aba bantu barategura kandi barizewe waba wifuza gukomereza amashuri mahanga gana Bright Scholar Center Rwanda imaze kuba ubukombe mu kohereza abanyeshuri kwiga muri Amerika, Canada, Ubwongereza, Ubushinwa, Pologne ndetse n'ahandi. Tugana uyu munsi wihitiremo mu mashami arenga 500 tugufitiye mu cyiciro cya bachelors na masters. Tunagufitiye partial na full scholarship programs by'umwihariko muri Chypre kuva kuri 50% kugeza kuri 80%. Tunatanga serivisi y'amatike y'indege. Nawe wifuza visa ya business cyangwa tourism yo mu bihugu by'Uburayi, Dubai, watugana. Dusanga aho dukorera Kicukiro urenze gato Sonatibe ugana Rwandex mu nyubako ya Lotus House etage ya mbere. Wanaduhamagara kuri nimero ziri kuri ekra yawe. Aya basi mambo vipi? Nampa basi mambo vipi? Nampa uno. Ndachari Rocky. Okay. Akaba akise ngo bakange gasozera tureba akiswe in time wabonye filime nyinshi bimeze bite iyi t-shirt nambaye walayi ratos jeune na bwa mbere narebye filime iki n'iki za rubanda ntabwo nari nzi ko n'inspira bigeze hariya okay ndaza kubivuga neza nimba last night iki cyana nagikoze Shani Breeze bimeze bite okay umuyuda murefu munyakazi bahomagura mu mavi badufitiye amashyari bimeze bite twirebera ako bise in time izi ni za filime z'ubwenge zisohokera ku gasobanuyefilms.com nyuma ya Shani Breeze aka karirimbo kagere kuri kireti na Eri Chapo nawe kano karirimbo kakugereho umusaza twirebera in time Justin Timberlake si cyamamare si umusari iyi filime noneho amadayimoni ari kuyiciramo amubonye ariko ungapaka ngende munzira iki gihungu mbona rimwe kizagafata okay chikaturira umugati dusomeza ya mata mambo vipi extravaganza okay nje no ikora umuganda gangster mu barasta ufite speed ndi nka cheetah nate urukingo na El Chapo ora hita bayuta bisubiraho zamu abatwena nka tornado better be ready me say murefu munyakasi abakomagura mu mafi Shani Breeze ni umusaza ariko amafaranga mba namuhaye shaho ngo bataramira imbone gutangira filime abasa nimbaha amafaranga mwumva babaririmbiye ku buntu twirebera in time
nigute mutami peti mwanze kumeni kofi bakangenje ku breezy beat better be ready me baka bubble prop on the mix ibi bintu nagiye mbivuga kirazira igihe nabereye nkamenya ubwenge sindabona umwami watanze ikamba gihumeka bimeze bite 20th Century Fox na Rock Entertainment ku bufatanye muri filime zose wabonye n'ubwa mbere ugiye kubona filime nziza nge nagezemo n'ubwoba sibyo hey yeah New Regency Strike Entertainment bakise ngwiki in time hey wumva amagambo dutangiranye wumve I don't have time. ntagiye mfite I don't have time to worry about how it happened. ntagiye mfite cyo guhangayikishwa ngo ese byagiye bite It is what it is. nuko nyine biri. We're genetically engineered to stop aging at 25. We genetically engineered to stop aging at 25. Ati twakozwe mu buryo bw'umubiri cyase bw'uturemangingo bwo kurekeraho gukura mu gihe tugejeje imyaka 25. Nuko abantu bakozwe giye gufatamo agapoze gato kugira ngo byumve neza. Nukuvuga ngo abantu bari basigaye barakozwe ku buryo ni wuzuza imyaka 25 utongera kugira gute gukura. Ndavuga ku mubiri nyine ntiwongera gusaza. Ku buryo nimba ugije imyaka 25 kaga fresher ubufite urinda usaza ukigafite. Niko bakoze. The trouble is, we live only one more year. Gusa ikibazo nanone bimaze kuza imyaka 25 bakongezaho undi umwaka umwe gusa ukabugeze 26. Unless we can get more time. Ubwo icyo gihe nyine no kuvuga ngo ikindi gihe kiba kigiye kuzakubesha ubugomba kukigura. Is now the currency. Atubu ngo bigihe niyo mafaranga akora azenguruka acuruza. We earn it and spend it. Turayinjiza tukanayaspend cyase tukanayakoresha. Winjiza amafaranga nyine amafaranga nigiye bakwishyura kugira ngo ukomeze ubeho. Nta note zigikora. The rich can live forever. Gusa nanone abakire bo bashobora kuzaba hiteye kurumva ufite amafaranga ugura amasaha menshi mbega ugura igihe kinini ku buryo nyine ushobora kuzabaho ubuzira herezo. Naho twebwe I just want to wake up with more time on my hands. Bagomba kubyuka mbona igiye ku isaha yanjye yakoboko kitarenze umunsi. N'uyu Justin Timberlake ni cyamamare jawo sumusani zana kuraho rido mu gitondo asigaranye amasaha 23 ubwo namushirira harapfu. Ubwo amasaha 23 ashize yapfa kuko nicyo gihe asigaranye ku isi. Ubwo ufite igihe cyinshi ufite n'amafaranga menshi wabaho n'ubuzira herezo. Yarabyutse mu rugo ure filime kumbe mu rugo harimo umukobwa. Hey mom. Bite mama we nagakobwa barangana wibuka abantu bagejeje 25 nimongera gusaza. Mbega umwana asigaye abangana na nyina barebye ku isura. They drink it in New Greenwich. Happy 50th. Mama isaba kuri imyaka 50 umuntu ageze imyaka 50 ukibona ari agakobwa wagira ngo ni nagasherike cyane gashikike. Ubu nakagombye kuba mfite abuzukuru umwana wanjye kuko utanshakira kuzukuru dore umuntu usaba umwuzukuru nayo umwana. For a girlfriend. Besides, what's the hurry? Ninde ufite igihe cyo gushaka shirisi k'ibintu byose byiruka nta muntu ugifite umwanya wo gutereta akanya kose ubonye nk'uyu musore asigaranye amasaha 23 amushiriye atarabona amafaranga cyase atarabona ikindi gihe yayitapfa. Start fighting? Shaka urwana. Nobody wins. Nta muntu utsinda. Yeah. Ndabizi. Remember, I'm not here tonight. I got 2 days work in the garment district. Meet me at the bus. Uyu munsi ndaza gukora. Pay off the loan. I won't have long. Nindangiza akazi tuze gura kuri bisi duseribura isabukuru yanjye. Sibyo? I just wouldn't know what to do if I lost you. Sinzi icyo nakora nk'ubuze mwana wanjye. Mama nakererewe. 30 minutes, you can have a decent lunch. Reka ngo iminota 30 uze kugura ibya saa sita. Iminota niyigura nyine ikintu cyose. Mama umwana w'iminota 30 n'ukugurana amwongerera iminota 30 kugiye yarafite.
ubwo abamuguriye nk'ibiryo bya saa sita nyine. Time is now the currency. Hey, kubita umuntu iminota 30 bumuguriye byeri. Ko twatangiye tubwira. We're gonna celebrate. Turaza gucelebrate isabukuru mama. Ngo ninjoro bari buze gura bavuye mu kazi. Umuntu ushaka kumugurira akantu muha iminota akagenda akabayo yishyura. Uyu musore nyine bari kwihuta, abantu bari kwihuta. Hano kamera ziba zihari. Urebe filime. Will. Ufite umunota. You have a whole year. Wowe ufite umwaka wose akana gafite umwaka. Yeah. Come on, Will. I've got bills to pay. Wampaye hari kuko mfite billing ngomba kwishyura. Akana do. Reka nguhe wakana. Waye iminota 5. Sinkuguriye bombo. Kana kugaye iminota 5 bukaremeye. Get out of here. Vano gendese umuntu no kumumuntu tubumuremeye. Biramwivugishaga igihe n'amafaranga mutarabibona. Urebe nukwirukanga iminota ibiri kugucika. Urebe filime. Hey. Biramwivugishaga igihe n'amafaranga. Hano a coffee? Iminota 4 ku gikombe cy'icyayi no kugura icyayi ubaha nk'iminota 4 ku buzima usigaraye. Mu dukombe tubiri tw'icyayi. Done ugushyiramo hariya ku minota wari usigaranye yo kubaho gukaboko nimba wari usigaranye iminota 30 bagakuraho ino ugasigarana 26 ukanywa icyayi kigurwa iminota ubwo yihaye nabo hari abandi bayigurisha hakuno bari kugurana bapezanye bagira gutubwa iminota abi minota yashiriye ibisaha yarangiriyeho badafite handi bari bukuri igihe barapfa barapfa ariko nanone nta usasa abigiye cyashiriyeho barapfa abigiye cyashiriyeho barapfa umusore uruganda akoramo ni hakuno niho bibera bimeze bite ni Justin Timberlake uyu mugabo ni umuhitinzi yaririmbye nyinshi yakinnye nyinshi mwibuke mu gafilme none bita ngo No Strings Attached Just Friends with Benefit yaragakini yutashye baraguhemba nyine iminota yutashye ushyiramo Never met the quota. My units are up from last week. So is the quota. None se kumembye iminota mike. That's a joke, right? Waje ukazukererewe. Next. Haje hundi. No kukazi yo bagukase bagukata iminota nago bagukata amafaranga uko umuntu ahembwa iminota. Iminota ni ujyana ahantu hose ufite cyangwa amasaha. Umusore atashe yaje mu kabari. Yaciye mu kabara abanza nywemo rimwe. Urebe filime yaciye muri gift mu mujyi. Ubwo ufite iminota myinshi uranywa wanakesha harashya. Wishyura iminota cyangwa amasaha bitewe n'icyo wanyweye. Thank God. Because every time I stop playing and started playing. Forekeraho gukina amakarita natangiye gutsinda. Wamujinga wumbamo isaha yinyishyure. Ahita mwisura isaha. Ubu aje kwishyuza isaha y'ubwo isaha yarayitwaye. Hari ukuntu uguriza mugenzi wawe isaha ubona nk'iminota igiye kumurangira akahita ajya guhiga kugira ngo yabonye umugabo abakobwa bari gukorakora. Will. Your wife's looking for you. Umugore aragushaka. That man's been buying drinks all night. He's got a century. Uriya mugabo uri kutugurira amayoga akabari kose afite ikinyejana. Mu gihe abandi bafite isaha bagomba kubaho cyase yo gukoresha mu buzima bwa buri munsi. Hano hari umugabo afite ikinyejana imyaka 116. Abantu baramureba hano ariko usikubusigaranye isaha yo kubaho ukabona hari umujinga ufite imyaka 100 ku isi ngo kuba ufite igihumbi mu mufuko ukabona umuntu ufite amamiliyari ariko yagukaraga imbere gufasha. Yabonye umukiro uri hano. Excuse me. Babara gato muze. You need to get out of here. Ufite kuvana muri kano kabari. Somebody's going to clean that clock. Yes. Hari abantu bashobora kukwibira amasaha yawe yose ufite cyangwa se amasaha uri kurata bakayiba. Going to rob you. Barakwiba. Kill you. Cyangwa banakwica. That much time and let you live to tell about it. Iyo ufite amasaha nkayo ufite cyangwa icyo gihe ufite ntago ugenda ukirata. Uzi nk'umuntu utwaye miliyari ugenda uyirata hose ku kanya mu kabari. Hari abinjiye. Will. Minute man. Walk away, Will. Tugende baranabarara baje. Wa mugabo ufite ikinyejana arasigara. Wait. Britsi wiriyanga kugenda. Come on, he's not one of us. Do you think he'd help us? Urakeka dufasha? Don't worry. I won't do anything stupid. Mbabarira nta kintu cy'ubugore ndi bukore ntuhangayike. Urebe bagenzi baragenda yitwa Will cyase William. Name's Fortis. Banyita Fortis. And that's is a very nice watch. Ufite isaha nziza pe. Afite ikinyejana cyo kubaho. What if I try it on? I think it would suit me. Waniziyo saha yawe ko mbona yambera ubwo nukumutwarira iminota n'ibinyejana yarafite. Nkubwire I'll fight you for it. Ngiye kubirwanira. Baje kumutwara yakomeje arata ngo afite igihe kinini cyo kuba niho kurata amafaranga. Done 75 last week. Icyumweru gishize nujuje imyaka 75
ariko ubona ari agahungu nta muntu wagezaga imyaka 25 ngo ngere gusaza bebe uriya musore ngo 75 nkeneye akanya gato turwane ngo bagiye kurwana uyu abasabye akanya gato ni wa mukire umukire ibaza abandi bafite isaha yo kubaho ku cyama 23 ku munsi afite umunsi uyafite ikinyejana baje kumwiba yarabanjaza kuruka abone kugaruka barwane urebe Ready to go. niteguye kurwana uyu ahita tabara kwe tukende vayo tukinde wa muginga bano bari hano babona baca akagasore gafite imyaka 75 yogezaga imyaka 25 bari genetically engineered kutongera gusaza hey Robe chingana Know what I'm doing. cyangwa ndabizi twirukanga aramutabaye nkuko abona umukire bagiye kumugirira nabo kamutabara atabaye umukire ibaze kuba weho buri munsi uba ufite umunsi wo kubaho ugahura n'umuntu ufite ikinyejana Filimiliano mwabanye filime nyinshi atabaye umukire atabaye imbyeyi atabaye ingagari tugende ngo tabaye afite amasaha 23 bucya mu gitondo bashobora kubasigaranye nk'amasaha 5 uko burije yananyweyemo agacupa ariko yakoze babona bamuhembye isa usuri yashaka kuri no bari gukwepa zino karitsiye yarazizi shirano wa mugingo gatsatara yizi bahita binjira ahitongera asubizaho umunyururu n'ingufu wagira ngo neza harafunze arangisha kurura umunyururu mindani ababakurikiye nibisambu uko biba amafaranga nimba currency bwigezweho ari igihe nayigomba kwibwa ndirega amafaranga n'ibipapuro ushaka kuvuga ati ubungubu ibirahure nibyo bigiye kuba amafaranga azajya akoreshwa abo ufite ikiraro ukagenda cyabingaye byose ni mu mutwe biterwa n'inyito kamafaranga nayo n'ibipapuro ni ibiki filime umusore atabaye umukire atabaye imbyeyi siko bazita uwamutwaye ndamuzi nzu ari we akagahungu gafite 75 ahubwo uvuga ngo oya yahoze ari we kuko ubu ntago yongera kutubanaho oya tabaye umukire muzanye hano kigoryo uragenda urata amafaranga mu kabari wowe kandi ufite igihe nka kiri uragisha What the hell are you doing here? ukorega ibundi biki hano Flashing all that? ugenda ugaragaza ko ufite igihe kinini wataye umutwe Henry Hamilton. banyita Henry Hamilton Will Salas. je banyita Will Salas Fata United Gin umweho United Gin Fata United Gin nicyo kinyobwa kigezweho mu Rwanda ubu kiri kubikora somyo yumva ise y'ikinyota inyota ipfuye nyumva ongera umweho kuri United Gin umweho bwa kabiri nibwo kuryohera yongeye asomyeho yumva ubuki burarura Yesu Kristo It's better. nirarenze United Gin kumucuruza utarayirangura nta gahunda aragira I'll get you out of here. rara hano ndagukura hano mu gitondo You're from New Greenwich. uturuka muri New Greenwich nahatura abakire biragaragara uya ikaritsiye y'abakire yaje mu y'abakene uyasigaranye amasaha 18 Looks like you could use some help yourself. bisa nkaho nawe ukeneye ubufasha oya ntabwo ngusabye In real time. ungana gute 28. mfite imyaka 28 105. nje mfite imyaka 105 yakasani You won't see 106. You have too many more nights like tonight. You were right. nimba ushaka gukomeza gusaza kurushaho But the day comes when you've had enough. hari igihe kigera kumva urambiwe kubaho Mine can be spent even if your body's not. mu mutwe ukumva urarambiwe nubwo umubiri wawe baba bakibona uri umwana muto ariko uyu mugabo afite imyaka 106 We need to. twese dukeneye gupfa gusaza kuko ufite igihugu You've been alive too long. cyo ni ikibazo cyawe kuko umaze n'igihe kinini uriho umugabo amaze imyaka 106 ubundi ngo ufite igihe cyinshi na nubwo wapfa kiretse bakwishe rebe For a few to be immortal, many must die. kugira ngo bake babe abatazapfa benshi bagomba gupfa What the hell is that supposed to mean? ibyo bisobanuye iki You really don't know, do you? we ntabyo uzi sibyo Everyone can't live forever. Where would we put them? abantu bose ntabwo bahora hiteka ubwo se batura he bose babonye I igihe think there are time zones. ese cyitwa time zones urakizi Why do you think taxes and prices go up? kucyumva ko imisoro n'ibiciro bizamuka buri gihe
muri ghetto. Cost of living keeps rising to make sure people keep dying. Ibiciro bikomeza kuzamuka kugira ngo tumenye neza ko abantu bamwe bagomba gupfa. Million years while most live day to day. Abantu bose bafite imyaka miliyoni yo kubaho urumva se twature. The truth is, gusa ukuri ni there's more than enough. Hari igihe kirenze igihagije hano hanze. No one has to die before their time. Nta muntu ukwiriye gupfa mbere yuko igihe cye kigera. Umugabo n'umusaza afite imyaka 106 atari kumubonye ugira ngo ni muto. Abantu bari batagisaza ku mubiri. Imana kuki itadukoreye ako gakoryo. On that clock. Musore ifite amasaha 18. Ese ngo haya no masaha mfite wayakoresha iki? Stop watching it. Ngiye mbona igihe kiri kunshirana ndekeraho kurebaho ku kaboko gusa tu. Kubera ubwoba urabona nawe idufaranga turi gushira. If I had all that time, ndamutse mfite igihe nk'icyo cyawe, I wouldn't waste it. Ntago nacyangiza. Mfite igihe nk'icyo cyawe. Uyu musore ntajya arenza amasaha 18 umunsi. Yabwiye ufite ikinyito. Ngaho ruhuka. Umugabo afite amasa. Take it in the night. Humura nusinzira ntago ndi bukwibira igihe. Nanjye ntago ndi bukwibira igihe cyawe. Iyo usinzira umuntu ashobora kukwiba igihe. Umusareka ngo kubite United Gene nabonye uri niga twisangirire. Uri umuntu w'umujyama. United Gene yongera n'akanyabugabo. Ikarwanya akanyabubwa. Eba ni inzogira renze. Iki nicyo kinyobwa gikwiriye. Musore yasinziriye. Yitabariye umuntu nta nubwo yarakeneye kumwiba igihe cye. Ni wa mutima mwiza ufasha ngumwe mba nifite wo kuvuga ati reka mfashe nubwo gero gutyo ugafa bwabugira neza bw'inkware hako nago bitubuza gukomeza gufasha. Niko barakwereka umusore aryamye cya kigabo yatabaye gifite amasaha menshi cyamuziye ku kaboko bera nikigiye kumwibira amasaha kiza ku kaboko ke menya kije kumwibira udusaha dukeri yifitiye. Kigabo cyamuhaye amasaha we. Cya kigabo cyamuhaye amasaha kimuha amasaha kisigariza iminota 5. Ibaza umuntu uguye ikinyejana urebe kwa kugira neza ukabisanga imbere mpora mbabwira. Umusore yagize gutya yitabarira imyeyi mu ikinyejana isigaza iminota 5. Umusore yakangutse abona azabaho imyaka 100 na azima n'ingoma na Yesu. Abyutsa buri ngagari kwa kugira neza ukabisanga imbere. Umugabo yasize amwandikiye ati ntuzanyangiriza igihe nguhaye. Amusigiye imyaka 100 na uburingagari. Ni nkuko umuntu nyine kugira ngo byumve neza yagusigira amamiliyari nk'ijana agiye kubona wa mukire. Umuntu ufite igihe cyinshi bari umukire asigaranye amasegonda 16 ameze nk'ushaka kwipfira. Umugabo asigaranye amasegonda. Uyu mugabo arashaje ntumubone gutya n'umusaza afite 106 gusa ku mubiri ntago bari bagisaza. Katurore masegonda 2 segonda 1 0 ukigira 0 umutima urahagarara. Umugabo dore ngarapfa. Dore umugabo ngarapfa. Bimeze bite? Uyaje yiruka arebe ni ibiki. Dore twana tuvutse hano ku isi. Kana kavutse bite Greta? Borel arimo indani. Borel? Look at that. Reba hano. Shame we gotta wait 25 years. Kakana kazategereza imyaka 25 kugira ngo kabe uduhinja tuvutse two tuvuka nta kibazo. Ariko iyo kageze imyaka 25 umwaka ukurikiye gatangira kwihigira igihe. Yaje gusura inshuti y'umusinzi. Ninjiza umwana indani sheri. Aje gusura umusinza kibona amafaranga. Ubu ningaga umusa zibyambayeho G. Reba hano ku kaboko kanje. Reba kuri konta amamiliyoni ariho. Wayakuye hayo masaha. Wa musore twawuri mu kabari. Bari bagiye kumwica. Arangije amano masaha ye. He timed himself out before I could stop him. No one gives. Yihaye iminota mike ku buryo nari kumutabara. Nta muntu utanga imyaka 100. Give me the truth about it. Yambwije n'ukuri kw'iki gihe. Hagira umuntu ubibona icyo gihe. Hagira umuntu ubikubona. Time will get you killed. Urabizi bakubonye ufite iki gihe bakwica. How long have we been friends? Tumaze igihe kingana iki turi inshuti? Imyaka 10. Rero kubera tumaze igihe turi inshuti. Uyu kureba uyamushyiriyeho imyaka 10. A decade. Been like a brother. Uri nk'umuvandimwe kuri njye.
urumva nawe ufite amamiliyoni uca ku nshuti yawe ukayisigiraho make yisa kubita ku nshuti ye imyaka 10 arabwira ati nawe ndakwakisha. At the time to take my mom to Greenwich. Urabizi ngiye gufata mama wanjye tujye gutura muri New Greenwich. Muri New Greenwich ni ahantu hatuye abakene bafite igihe kinini cyo kubaho hatari abakene. Uyu yaratuye muri quartier y'abakene, urumva babonye amamiliyari n'amamiliyoni ku ntoki zawe, ntabwo wakomeza gutura muri quartier nk'iyo. Mu bakene se bahakwibiye. Ngagiye gufata mama we baje muri New Greenwich. Hatura izindi ngagari banganya mikoro. Received 2 days, thank you. Inguzanyo urayihawe. Umugore nakavuye kwishyura inguzanyo. Avuye kwishyura inguzanyo. Ni mama wa musore. Mama yaratashye muri bisi. Muri iki 2 hours. Urishyura amasabiro yitakuramo. It's always been an hour. Buri gihe twishyura isaha. Now it's 2. Price went up. Ibiciro byazamutse ishyura. Since today. Guhera cyese byatangiye umunsi ibiciro byazamutse. Umungu wanjye ari imbere arakwishyura asigaye. Arakwishyura. Ndakwinginze. Ni mama wa musore. 2 hour walk. Ngiye n'amaguru nagenda amasabiri. Kandi nsigaranye isaha n'igice. Sigaranye isaha n'igice ntago nagerewe n'amaguru. Tugende musore wanjye arakwishyura isaha isigaye. Moda sohoka muri imodoka uragenda wiruka. Ntano muri bisi nta nuwaguye iminota 30 ngakongerereho wishyure. Umugore yisava muri bisi. Ntago yakwishyura amasabiri uko urugendo yaragiye kwishyura barwishyura amasaha 2 kandi bafite isaha n'igice. Nyagasani. Inone ikintu n'umubyeyi bataza umwana we ubu ni umukire ni miliyarderi afite iki? Afite ibinyejana. Mama yagiye yiruka arebe ko yagera mu rugo agahura n'umwana we kibura umwana akaba yamukorezaho niko babyita akamukoreza akamuha ku minota. Mama yagiye yiruka. Uyu mukecuru afite imyaka 50 ntumubona araga 10 gutya ntago bari bagisaza. Bimeze bite kuri basigaranye iminota 21 asigaranye iminota umwana ategereje mama we kuri bisi. Aje kora mama wa mwakire amubwire inkuru nziza kuba ringagara mukubite nawe nk'imyaka nka vena ati mama aba wiberaho katuri kura muri bisi mama we nta urimo. Kura muri bisi mama we nta urimo. Kandi arabizi mama we nta masaha asigaranye. Bimeze bite katurore. Bebe mwana arabimenye ko mama we yaje n'amaguru ahita yiruka aje kumureba. Ahita yiruka aje kumureba. Ndebere nawe mama yashiruka. Umva wamba bari ukankoreza ndakwiyabinye ndakwiyamye. Nta nuwaguye iminota 5. Wamba bari ukama nk'iminota 5 aho ngaho koko asigaranye iminota 9. Mwana yashirukanka. Rebe ko yahura na mama we umwana afite ibinyejana. Yabasha kwa mama w'igihe kinini cyo kubaho. Bega ni nkuko muha amafaranga umuntu yaragiye gupfa. Katurore igihe ni umwuka bahumekaga mama asigaranye amasegonda. Mama Will yaje yirukanga ubwo mwana yitabibona ko mama akeneye igihe nawe arirukanga Will banguka se yirukanga mukorezo sinzi yaje yirukanga. Katurore mama jo mama yarasetse. Katurore yaje yirukanga amukorezeho taramugera imbere umutima urahagarara. Dore mama ngo arapfa. Umwana we yari afite ikintu cyose cyatuma mu adapfa. Umutima wahagaze tayari. Wibuke mituweli iravuza ntago izura. Ubwo tayari amafaranga yose waba ufite umuntu wapfuye ntago yamuzura. Yo mama ariko uzi umuntu kugupfira mu biganza yarakugezeho ufite ikintu cyose cyatuma baha imyaka myinshi ishoboka. Katurore mukecuru nuko ibyo byagenze. Katurore nyo tuvuye aratugaruke hakuri wapfuye bamukuye mu mazi. Izo ni polisi. Kuri umuntu hano wapfuye yarasigaranye igihe 0. Uyu mugabo afite amazero menshi bigaragara ko yari afite igihe cyinshi. Uyu muntu ngo agiye baheruka kumurera afite ikinyejana ku isaha ye. Hano muri kano karitsiye kubera ari abakene niyo ufite icyumweru barakwica bagatwara icyo cyumweru. Natekerezaga he might have bought this on himself. Interesting. How long you been keeping time, Jaeger? Maziye kingana icicunga igihe imyaka 5 uri umupolisi. You think when you've been doing it for 50? Je maze imyaka 50. Why he came here? What matters are the 100 years that came with him. Ntago twita impamvu n'umugabo ari umukire yaje muri karitsiye y'abakene afite igihe cyinshi. Ahubwo turibaza ngo imyaka yari afite yagiye kurinde. Bano n'abapolisi bashinzwe kurinda imyaka kugira ngo batagira nabibana igihe. Wamutwari igihari nimba uyu mugabo aheruka kumura yari afite ikinyejana ni bande bamwibye. Nimvuga imyaka cyangwa mvuga ikinyejana umenye ko ari nk'amamiliyari. 10 minutes for an hour. Waje tukaryama ni sawa kama iminota 10 umvisha iminota 10 kigura bwombo.
igura me ushaka me wishyura iminota 10 ushaka me wishyura iminota 10 bwombo hagashya hano hantu ndi nahanyaho umusore afite igihe yasamagaza imodoka ihenze ze kumutwara ave muri no karitsiye y'abakene bano bakene ngo muri iyi karitsiye niyo ufite icyumweru barakwica ni nko kuba ufite miliyoni 3 barakwica bano bakene ntabwo wababanamo rero ufite miliyari zawe bakumara bakwica ese tumiza imodoka ibuka ari karitsiye ngo y'abakire bandi banganya ubushobozi ubundi ntabwo tujya tuza gutwara abantu muri zino karitsiye z'abakene nari nayobye nisanga mu bakene nari nayobye nisangayo ubundi muri ziriya karitsiye z'abakene ngo ntabwo zino modoka zijya ziza kubatwara byibura bawishyuye ukwezi kugira ngo tukwemerere kwinjira muri no karitsiye y'abakire ubu depositinze byibura ukwezi kugira ngo bakwemerere kwinjira muri karitsiye y'abakire urumva aho hantu ariko kuba byibura wishyuye ukwezi kugira ngo bakwemerere guca ku mupaka winjira muri karitsiye y'ingagari umusore afite ikinyejana ukwezi ntacyo kumubwiye agera ha kabiri unaoni mu ngagari please deposit 2 months ishyura byibura amezi 2 ubone kwinjira arayishyura nakamashini urumva ukuntu hano hantu yinjira abakire There are more of these than I remember. komeza imbere arongera ashyira handi mezi kugira ngo uzagere muri karitsiye y'ingagara ubundi baba bagomba kubona ko uri umukire bankasa umwaka wose urakaza neza muri New Greenwich kwinjira muri New Greenwich wishyura umwaka uje gukora iki hano I'm gonna take them for everything they've got. Je gutwara ibyo hano bari bafite byose Nyagasani akigera muri karitsiye y'ingagari ngiye gutuma babyishyurira akigera muri karitsiye y'ingagari ibyo bari bafite byose ngiye kubitwara ngiye gutuma babyishyurira inje muri karitsiye y'abakire dora mataje wavuye muri twadukaritsiye bita shawuri yako twadukaritsiye urara ngo mu nzu ikabivungagurika wagira ngo waraye muri biswi nitwo dukaritsiye avuyemo aho umuntu ufite icyumweru bamwica bakagitwara aje no n'ahantu hari abantu bafite ibinyejana imyaka ibihumbi bazabaho ku isi ngeze muri karitsiye ingagara abantu baho bagenda gahoro waturutse muri karitsiye buri murara wese bari kwiruka atangira kwiruka kandi yageze mu bakire atangira kwiruka kandi afite ikinyejana baramureba nayo nibagiye ko mfite igihe hano nta mukire wiruka kuko bafite igihe kinini hano bagenda gahoro twamenyereye kwiruka muri za karitsiye z'abatindi amwe uvuga ngo nsigaranye agasaka njye ku kazi ndebe ko nteka imitwe bakongera kandi gasa yaratangiye kwiruka kandi hano haba ari abantu bafite imyaka nk'igihumbi ibihumbi 2 batajya biruka bagenda gahoro hano hari umukobwa mbonye arumirwa yaje muri hoteli What's a night here cost? hano ijoro nangahe For a standard room. ni amezi 2 icyumba gisanzwe wishyura amezi 2 Give me a suite. ni icyumba gihenze maswite suite nangahe sabye icyumba gihenze barayamukata gusi wamenya amezi umukasi Help with your bags. tugutwaza ibikapu uya muri hoteli turamamuduka hano kuri kamera harabatangiye kumubona hantu wa mugabo musigiye ubwo yiyahuraga ari gupfa abari polisi baramubonye It's gonna have to be. ura musora arihuse afite kwihuta cyane They got into the river. ntago kamera twereka uko umurambo wageze mu mazi What do we know? cyo tuzi That most thefts in Dayton amount to hours or days. And this was a century. ati twari tumenyereye gufata ibisambo by'iminsi by'iby'amezi none hano hari umuntu w'ikinyejana You can't hide 100 years in the ghetto. ntago waba ufite imyaka amajana ngo ujye kwihisha muri ghetto That time left town. ahubwo uriya musore amaze kuva muri uyu mujyi buriya yagiye aho ingagari ziba dore ahantu yagiye kurara mu cyumba gihenze nk'umuntu wese ubonye amafaranga ari gutaha ubaho bitewe n'umufungo ufite yatangiye kurara ahantu hahenze aracyafite igihe yuko bari bamuhaye imyaka 112 ubasigaranye imyaka 100 ari kuryama none akaruhuka nta kimwirukansa muri zira karitsiye z'abakene se shaye ari kuryama byibura amasaha 2 ubu uri kuyangiza asigarira muri restaurant nziza gahoro neza ubundi baryaga biruka no kwishyura igikombe cy'icyayi ari intambara hano hari umukobwa ukomeje kumwitegereza muri karitsiye ari kunywa noneho ka United Gin atuje nako yoga kamwibwa n'ingagari
ararya ifi n'ifiriti ku gihe, urishyura amasaha, urishyura icyumweru, fata bibiri na tipu yawe. Uyu musore ko afite akiryo. You're not from around. Ariko ntabwo usanzwe ubina, sibyo? You do everything a little too fast. Ibintu byose uri kubikora wihuse cyane musore. Everything. Ntabwo ari buri kimwe. What's that place across the street? Hakurya y'umuhanda yitwa ngo iki? The casino. Harani muri casino. Anybody go? Abantu bose bajyayo. Not dressed like that. Ariko batambaye nabi nkuko kwawe. Wajyayo. Muri casino hajinga gari. Hano umukoko n'abantu batangiye kubona kabwe atariko ntabwo umenyereye na. Waratanga tipu y'icyumweru. N'abantu bafite imyaka 1000 batayitanga. Uzareba ingagari bura nta mafaranga ajya ziva uri ugasanga twe tujya tuzinguka. Nta muntu nzongera guha na 5 yanjye. Behavior. He's conscious of the surveillance. Ura musore agiye muri New Greenwich. And he runs. Bivuze ngo na bodyguard arabona aracyari kwiruka. It's a hard habit to break. Uri ari kwirukanka cyane. You're looking for a match? Musore baramubonye. Will Salas. Bamwita Will Salas. You know? Yibyigi. No. Uramuzi oya? I remember his father. Ariko papa we ndamwibuka. Papa we musore ndamuzi. Good evening. Mugoroba mwiza. I assume my time is as good as anyone's. Ikihe cyanjye kinyemerera kwinjira. There is a voluntary donation. Mbere kwinjira hari ubwitange umuntu atanga ni nk'umusanzu. Utanga nk'umwaka mbere yo kugira ngo tukwemerere nyine bagwe ni nka membership ubugusi baguha akantu k'ubunyamuryango ujya winjire ni time. Poker. Wishyura umwaka. Sorry, yishyuye umwaka. What's the limit? There is none. None si umuntu ari gukina urusimbi ni hatarenza. Nta hantu hatarenza n'ubuzima bwawe bwose wabusheta warusigaraye. Musore yaje gukina urusimbi. Izindi ngagari zose ni rwa rusimbi rugezweho. Urabizi urusimbi rwa kera rw'imihanda. Pleasure of your company before, Mr. Salas. Ndakeka ntabwo tuziranye cyane nitwa Salas. Will Salas. Philip Weiss. You must come from time. Menya uturuka ariko muri cyagihe cy'abakene. You could say I'm gambling my inheritance. Ngewe reka mvuge ko ndi gusheta hano umurage mu rugo bansigiye umurage w'igihe. Nkuko hano badusigira nakabandi bana babasigira amafaranga nangiye kwishiramo. Twe baturaza amadeni ntabwo baturaza imikini. Genchese imyaka 50. Imyaka bari gusheta mu rusimbi. Nabakiri. You must be young. Menye ukiri muto musore. When you've been 25 for 85 years like I have, and knowing only a random act of violence can take your life. Iyo umaze kugira imyaka 25 inshuro 85 nibwo utangira guha agaciro ibintu bivuze ngo n'umugabo bari kumwe arashaje cyane. Ashobora kuba afite imyaka nka 400. Uyubona. Uyu bari gukina. Rebe. Bakomeza gukina. Kaga kobwa kamaze iminsi kamureba karamanuka. Rebe. Of course, some think what we have is unfair. Hari abantu bakeka ibidukora bitari byo. Time difference between zones. I've heard that. Ko hari abatuye mu bakene n'abatuye mu bakire bira bintu bibatari byo. Ariko ni kubigenda n'imindura amatwara. Been unfair. It's always been survival of the fittest. N'ubundi mu buzima busanzwe guhera kera byavuga ko ugomba kubaho ari ukomeye kurusha abandi. Cyasa ari uwihirinze kurusha abandi. Darwinian capitalism. Ni capitalism. Bumwe agomba kwirwanaho. Absolutely. Ko bimeze. The strong survive. Koko abakomeye nibo bagomba kubaho. And I think your hand is weak. Ndakeka akaboko kawe gafite intege nke muze. Rebe, musore arasheta. Ashesa imyaka ingahe? Turashize. Musore yashesa imyaka yose asigarana amasegonda 27. Uyu musore ni umusazi. Ashesa imyaka 100 yari afite asigarana amasegonda 21. Bisa nkaho ushesa ubuzima bwawe bwose musore. Nyegasani. Ashesa ubuzima bwe bwose bye yari afite asigaranye amasegonda. Uyu arakina. Musore asigaranye amasegonda ashesa imyaka 100 bari bamuhaye. Katurore. Uyu nawe ashyiraho. Ashesa imyaka 100. Urebe. Masegonda 3. Umusore aratsinze. Bano barikanze. Ubwo atsindiye imyaka ingahe? Imyaka 1000.
ndani imyaka igihumbi we umusore urarenze uratinyuka umusore asigaranye imyaka igihumbi waje afite imyaka 100 muri karitsiye ageze mu myaka igihumbi azimana ingoma na Yesu imyaka igihumbi ubu ashyizeho akantu ubundi niko babyita sinzo niba uva kuri bwomba akaza avuga ngo mvuye gushyiraho akantu umusore nawe hano kugera yari afite imyaka 100 ashyizeho akantu agejeje mu gihumbi. She does look a lot like my wife. Sylvia? Uyu mukobwa yitwa Sylvia. Akeka ko ari umugore wanjye. Ariko ni umukobwa wanjye. Nyagasani. Felicitations. Papa wanjye umutsinze imyaka y'ubuzima bwe. Right, my darling. Ni ibintu bisanzwe mwana wa. Having a party tomorrow night. Ejo nijoro dufite ikirori. Perhaps you'll give him a chance to win back some of those years. Papa mwamuretse kazaza mu kirori cy'iwacu. Carl, I am. Good night, Mr. Salas. Kali araza kukubwira aho ikirori kizabera twe turagiye. Nabakire nta n'umwanya afite wo kugutumira. Abakozi basigara bakubwira ngo aho bizabera. Bakigendera umukobwa aramutumiye. Umusore afite imyaka igihumbi. Yahise aza kugura imodoka. 59 years. Imyaka 59 yose. Ushyizeho n'imisoro ahubwo. Ushyizeho n'imisoro. Imodoka irahenze. Imyaka 59 ugashyiraho n'imisoro kugira ngo imodoka uyitware iriya modoka ihagaze imyaka 59 ubwo turayibarira nka miliyoni 59. Delivery to wherever you're going to display it. Display it? Hell, I'm gonna drive it. Sorry, yahise atangira kurya umunyengo. Umuntu wese ubonye amafaranga ntabwo yongera kugenda ahagaze mu nsheri. Umusore wese aza ku myaka ya 59 agura n'akamodoka ko kwikaragamo kandi kakadekapu. Akamafaranga ni meza koko. Atangiye gutumirwa mu birori by'ingagari. Ubu nanjye nimbona amafaranga yawe nzatangira gutumirwa. Nta muntu n'umwe urishimira filime zanjye nga nantumire muri anniversary y'umwana we. Kareka. My daughter Sylvia. Ura nimbona amafaranga muzantumira. Nubundi nga bakire batumira bakire bagenzi babo nga bakene ntawo batumira barizana. Find you later. For our game. Tumira bakire bakene bakizana. Bamuhaye kariho mu rugo rw'abakire. Mukobwa dore ko no mureba. Urugo rw'abakire barya n'ibintu bisa nk'umukara. Abakire. Akize kanya kisesha gukira nitombora kubaho ni Yesu koko. Yitoreye ingoma mu gitebe. Urebe. Please call me well. Unyite Will. It's okay, Constantine. Meze neza Constantine. Mvinyuma ni bounce. Do you always have a hired hand standing right next to you? No. Buri gihe ufite umurinzi se? Oya ngira babiri. Uyu munsi ahubwo usanze ari umwe. Get to know you. I think that's Menya bigoye kukumenya. Your idea? my father's. Igitekerezo cyawe ni icya papa. You all have a lot to lose. We na so mufite byinshi byo guhomba. Nawe. What do you do, Will? Ese ukuri iki? Haven't quite figured that out yet. Nanjye sindakimenya. Yes, why bother? What's the hurry? Kuki uba wihuta buri gihe? Right. Why do today what you can do in a century? Ibyo wakora uyu munsi wabikora mu myaka 100. You can do? Nzi ikintu twakora ngiye kimwe. Dance with me. Waretse tukambyinana kubitanye n'umwana wo mu ngagara. Umwana wo mu ngagara ahuye n'ikirara. Harahi. Ese uko turuka muri ba bakene muri time. Kuki ubishidikanyaho? Umusore n'umwe. Nakubonye wiruka. Reminds me of people that come from the ghetto. Bita binyibutsa abantu baturuka muri ghetto. Ghetto n'utuzu tw'amafuti tuba mu nyene za nsore zakubiswe. Asanga gahungu karaho n'udukoboyi kapokese ngo bebe ngo wazangwiriye mo genyeros. Ghetto nyine ni mu nzererezi ni muri kiniki. The poor die and the rich don't live. Ngabakire niba bahongo n'abakene barapfa. Don't do anything foolish. Ariko hano tubaho iyo tudakoze ikintu cy'ubugoryi. That maybe you'll never do anything foolish. Ahariwe kenshi ukora ibintu by'ubugoryi. Courageous or anything worth a damn. Bya bintu nyine umuntu wese akora atabanje kubitekerezaho. Kumwe n'umukobwa wo mu ngagari. Come with me. Muko nagire. Turi ngo kirajyana umwana w'abandi. Papa arareba. Kirara gikize ejo bundi kinjyaneho umukobwa. Dore ngaratwara umwana wo mu bakire. Kandi abayihuta hano wihuse bagira ngo urakeneye. Abakire bagenda gahoro kugira ngo ubone ko ufite igihe n'icyo gupfusa. Jewe bundi mfite igihe n'icyo guterera inyoni. Nakazi tugakora. Ari uko twabuze ikindi dukora.
baza hano. Look at that. Reba hakurya yamuzanye ku mazi. Seen anything like it? Ntabwo nigeze mbona amazi nkariye. Umusore takuramo inkweto. Yagasani. Umusore ni umukene kuko nta bandiri bisiri imisiti mirirenze igisimo. Ntabwo twajye muri ariya mazi. Jena Nyabugogo narayoze. You have this. Wangu iki? In your backyard. You never go in. Kutabwo umbwira ngo wanyu mufite inyanja mu gikari wanyu ukabutajya ujya kuyogamo. Warangiza ukavuga ngo ninjye musazi. Ku musazi ari we utajya uyogamo. Umukobwa ugoyoga mu gapisine kari mu rugo na dushe. Ntago ingagari zijya muri ariya mazi ntago wabizeye isuku. None se bateramo imiti yicamo mikorobe. Mukoko twaze Nyabugogo waje tukoga. Tangiye kurarura kana ko mu mbyeyi kitwa Sylvie. Bidatinze umwana wo mu ngagare nawe yinjiye mu mazi. Urebe abarara barategura. Sori yaje muri karitsiye y'ingagare. I don't know you. Ntago nkuzi. We could change that. Ibyo ariko byahinduka ukamenya. Tubihindura umenye se. Kumenya se bisabi. All alone. Uri hano wenyine, uri kumwe n'umuntu utazi. Can't be too careful. Bivuze ngo ntago uzi kwitwararika. Papa za kureba umukobwa hatazanashya dahari. Sylvia, papa araje twihishe bari koga bambaye ubusa. Ntibadutera umwako. Sora arashaka me. Do, baza kwihisha. I have to go back. Mfite gusubirayo. To what? Ukurikiza. Sora afite imyaka 1000. Wesubirayo nimba ubishaka ariko ndashaka me. Asubirayo. Hanze gushya uwo munsi. Papa ari hano yabuze umukobwa we. Kubitana n'iki na karuvati zifunguye. Wamboneye umukobwa? Yego. Bona karuvati zacu zirafunguye. Ari kumwe n'umurinzi we. Right behind you. Inyuma yawe. Thank God. Imana ishimwe. Nangize ngo hahiye. That game. Umukino se. Rebe. Batarajya kuri. Police. Sora ashinjwa kwiba. What's this about? Ibi ni biki? I'm sorry to have to break up the party, Mr. Weiss. Mbare kukwangiriza ikirori Mr. Weiss. Need a word with your friend. Nkeneye kuganira n'inshuti yawe. My friend. Inshuti yanjye. Very well. Byiza cyane. Polisi ziza kumufata. Baramushinja kwiba imyaka 100 kandi bafite imyaka 1000. Ni nko kuba wibye miliyoni imwe baza kugufata bagasanga wayishoye neza ugejeje muri miliyoni 100 uhita ubaye 5 bakagenda. Sora afite imyaka 1000. Barikanga. Rebe. Binafande. I'm timekeeper Raymond Leon. Bayita Raymond Leon nshinzwe kurinda igihe ni timekeeper. I'm Will Salas. Je banyita Will Salas ndabizi. What are you doing in this zone? Urakora cyane muri zone. It's not illegal, is it? To change times? Ntago ari ibintu nyine ntago ari ukurenga ku mategeko kuhaza. It's just rare. Gusa ni gace bibaho ko umuntu yava muri karitsiye z'abakina kaza mu ngagari. Where did you get that? Icyo gihe wagikuye naragitsindiye. Gambling. Mu Rusimbi. All of it. Cyose. Umve? No. Uya ntago abeshya. A man named Henry Hamilton gave me over. Mugabo bita Henry Hamilton yamaye ikinyejana. He said he didn't need it anymore. Yarambwiye ngo icyo gihe ntago akigikeneye arakima. Found himself out. Arangije we yisigariza ntagiye asigaranye. For thousands of years. Henry Hamilton yari afite igihe cyinshi cyane. He lived forever. Yari kuzaba hiteka. You expect me to believe that he was immortal and he wanted to die. Urashaka kumbwira ngo umuntu wari imoto cyangwa umuntu udapfa wari ufite ubushobozi bwo kutazapfa yaguhaye igihe cyari igendera. But it's the truth. Ni kukuri nubwo utabyemera. Ni kukuri. It's a gift. Yari impano yampaye. I'm not a thief. Ntabwo ndi igisambo. If you guys are looking for stolen Niba muri gushaka igihe kibwe. Maybe you should arrest everyone here. Mufunga abantu bose bari hano kuko bibye igihe. You're talking about justice. Uri kuvuga ku byerekeranye n'ubutabera. I am a timekeeper. Cyandinda igihe.
I don't concern myself with justice. rero nibara nkaho ndi ubutabera. I only concern myself with what I can measure. bivuze ngo buri gihe ibintu byose nshobora kubara mbyitaho. Hours. Masegonda, minota, amasaha. I keep time. Ndinda igihe. And that time is in the wrong hands. Iyo igihe kiri mu maboko atari aya nyayo turakihakura. Along with you. Iki gihe tugiye kugufungana nacyo igihe umusore barakimwambura cyose. For booking and process. Umusore bamwambuye igihe bamusigira isaha imwe n'iminota 50. Iyi ni polisi ntabwo wayibwira ngo hari umukira urutunze miliyari ngo yayinsigiye yarangije ariyahura ngo ayipfire. Byaba bigoranye kugira ngo wagire umuntu ubyizera, nanjye sinabyizera. Umusore igihe barakimwatse cyose. That is fascinating. Bino bintu ni sawa. Umusore bamusigiye isaha n'iminota 50. I heard another man talk like that. Hari undi muntu wavugaga nkawe nzi. It was over 20 years ago. Hashize nk'imyaka 20. You were probably too young to remember your father. Ahari menye uri muto ku buryo utakwibuka so musore. We'll arrange safe transport. Wari ukiri muto ku buryo utakwibuka so tugiye gutegurira ukuntu uri butahe. After all. Kandi hano menye kari muri New Greenwich. Musore dore ngaraseba. Wari wambwiye ngo uringa gari. Do as I say, go with the guard. Cyana n'abarinzi bawe. Big father, there's an army in this house. Papa muri inzu harimo abasirikare benshi namamvuye kujyana umurinzi. Telling us we should kill ourselves. Ubundi umuntu murabona yanyica ndakwiyamye. Musore asigaranye agasaya yagiye gutereta umwana wo mu bakina ambwira ati nanjye ndinga gari kubita leta itacishene n'umurara. Re film mugeri. Bandi ryageze mu ngagari zashwemo. Shimuta umwana wa boss. Shimuta umwana w'ingagari. We. Muhagarike. Shimusa umwana wo mu mbyeyi. Sha mu gikoni. Kakobwa bita Sylvia aragashimusa asigaranye isaha minota 50 na. Takingano. Put it down or I'll blow her head off. Shira hasi cyangwa murasi. Punch. Filimi bicomeka mu modoka bayita bacishene. Bimeze bite? Yeah. Nuko bagiye police. Bandirira citsa ricika nimwe amabanda arategura. Wari umaze kwizamura yiteje imbere atsindiye imyaka 1000. Leta irayimwatse, polisi irayimwatse bamusigiye iki? Bamusigiye isaha n'iminota 50 na. Ayisa shimuta umwana wo mu ngagari. Umwana wo mu ngagari nawe bafite ifungo. Cyase nawe bafite amasaha. Umwana wasa musuravuka nisunzu. Sore yafatiyeho yabashije kwigurira n'akamodoka imyaka 59. Yaguze Barabas. Hey, sore. Do. Baramugunga. Unaba polisi. Hey, fita akamodoka kameze neza kiusa mwana arabanza akazinga neza. Undi yari n'umunamba. Imyaka ishize akiri umukene yari umunamba. Do you even know how to drive? Undi uzi uburyo batwaramo. Hey. Sore dore ukuntu agenda muri shariyeri. Turi muri shariyeri ariko polisi yamukurikiye. Meza biti. Ni mupolisi ngaziranye na se w'uyu mwana. Ushobora kuba nangana n'uyu mwana uko ku mubiri badasaza. Sore kugera hano. Filimi. Sike gikamyo mwana dukiza imodoka yihuse cyane isubiza mu murongo fande baramwambara. Hey. Mwana itacho. Hey. Mukobwa arikanga n'ubwa mbere ahuye na mayibobo. Uye n'imbobo. Akonina. Give me some time. Wamaye kugi ndakwiyana. Guess you really are from the ghetto after all. Koko mbonye kuturuka muri ghetto. Give me some time. Wamaye kugiye ko ngiye gupfa. You killed Henry Hamilton? Wishe uri Hamilton mwibige. Ntiza nk'isaha imwe. Second. Nta ni segonda ngo. Hey. Should have listened to my father. Nakabaye narumviye papa mbwira ngo uri Nyagasozi. Please take me home. Ngiye nyura mu rugo. I can't do that. Ntabwo nabikora kubera iki? You're keeping me alive. Kuko ni uri bugutuma ndi muzima. Keep that covered. If anybody sees it, you're definitely dead. Yeah. Urebe. Yeah.
Yeah. Sora tarajya kure. Modoka. Arabayiteze. Parikana. Now that worked too well. Ewa nako kantu karagutwikiye neza kabisa. Look who it is. Ngangije imodoka nziza basore. Ukobwa bukafite imyaka nk'igihumbi nawe. On minutes. He'll wake up dead. That'll be a shock. Uyu musore asigaranye iminota mike arazahuka kuko yapfuye. Prefer to kill him more beautifully. Ngiye numvaga namwicira neza. She's got a decade. Uyu mukobwa afite imyaka myinshi. Man is imyaka in a century. Umukobwa igihe cye dore ngo barakibasinziriye. Igihe cye barakibye bino ni ibisambu byibigiye byanze gukora. Mana reka mbitware byose turaza kugabana nyuma. Urebe. Hey. We ducishene. Mortis. Leave it. Mortis. Yeah. Baita bacho. Yo. Look at me. Dude. Okay? Isn't it? No. Yeah. Why are you laughing? Kuchuri guseka. We're not dead. Ntago twapfuye. Long either. Ariko ntabwo turi bazima. No, I have a half hour. Sigaranye isaha n'igice igihe cyanjye cyagiye umukobwa bamusigiye isaha n'igice. Minutemen. Does everyone in the ghetto? Ba Minutemen babyibye. Ko babita. Buno umuntu utabara wiba. Let me guess. Now you like the idea of sharing. Mukobyi burabona nibwo ugiye kumenya agaciro ko gusharinga cyangwa se ko gusangira. Bongererana kugiyeho gato barafatanya. Time I've been this broke. Ngiye nugira ikibazo ntago ari ubwa mbere nkenye bigeza. Nsanzwe nkena nkasigarana nk'amasegonda nkaza kongera nkigaruza igihe. Uyu musore mbega ntaga kigira ubwabo bwo kubasigaranya igihe gito. Yagiye aca muri byinshi twamubonye asigaranya amasegonda birahita yinjiza ikinyejana. Ntabwo bakigira bwo kuvuga ngo ibintu yarafite byashize nk'amafaranga buri arashira A0. Gasigara nta nipura ya saa sita. Ejo kabona ndi. Gukira rega twavumbuye kari tombora kuba hari Yesu. Batch, wire me my per diem. Time transfer. Abapolisi bafite ukuntu bahamagara kuri headquarter bakabongerera igihe cyo kubaho. Kuri headquarter mu nkiriro nk'umunsi cyangwa icyumweru. Dead bodies, I have to assume they are also. Nimba nta mirambiri hano bivuze ngo baracyari bazima. They got Jack. Couldn't have left here with more than minutes. He's back in his old neighborhood. So where do you want us to start looking? We don't. He'll come to us. Yeah. Borel yaje kura mushuti wa undi yahaye imyaka 10 kibura mubwira ati unsubijeho nk'itanu yaje kura Borel ajya kugenda musigiye imyaka 10 aje kumubwira ati mumayeho nk'ibiri cyangwa itaro ninjye wayigutije n'ubundi Borel ari he He's dead. yapfuye nyagasani yamusigiye imyaka 10 You gave him a decade. wamuhaye imyaka 10 Drank himself to death with nothing. yaragiye anywa inzoga arasinda arapfa ibaze gusigira umukene amafaranga w'umusinzi nabyo ni nko kumera nk'aho ari we umwici wa mushuti we yasigiye imyaka 10 w'umusinzi ngo yaragiye arayinywera mpaka inzoga ziramwica basigaranye iki iminota 2 dusigaranye iminota What is that supposed to mean? turakora iki Do you want to die? Shut up. Shaka gupfa siba sigaranye ku minota kuri umukobwa yambaye amaherena ahenze bano bakobwa urabizi baraheba urabizi twihute nkwereke si wambaye amaherena ahenze na nkereke yeah Stop! Wait! Please, wait! Come back in an hour. That won't be possible. Here. bashaka kunubuhiriza amaherena nyiri duka yarari gufunga
be film. I'll give you 2 days for that. Ndabaha iminsi 2. You can take the Izo ni diamond ariko. Ndabaha amasaha 48 cyangwa mubyihorere. Turabifata umuntu usigaranye iminota 2 yo kubaho se iminsi 2 umusore babishyuye iminsi 2 kuri zaha nako diamond. Iminsi 2 ubwo nukugabana n'umukobwa umunsi umwe utafata umukobwa bacisheni. Sound. Give me my time. Nusakuze nanjye mahigiye cyanje. Mahigiye cyanje utanameze. Usora mu munsi we. Warabimenyereye ntago ari ngombwa kwibigiye. Yagiye abona igihe cyinshi abona n'igice. Nta mpamya afite. Waste. Names on a lot of buildings. Kuki izina rya papa wawe riri hano? How much is he worth anyway? Papa yamenye afite business nyinshi. Papa afite ama business, afite inganda hirya no hino n'ama business no muri ya karitsiye y'abakire niho bagarutse. Hamwe n'iyo ufite icyumweru bakwica bakagitwara. Kuri telefone. Shyiramo umunota kugira ngo telefone. Ni kuri tuvugane. Shyiramo nimero za so. Gira vuba. Agakobwa yashimuza. Kazishyiramo. Rebe. Telefone kuri papa. Hello. Hello. Mr. Weiss. Mr. Weiss. Phone to the timekeeper. Iyo telefone ye timekeeper cyase ni nk'umupolisi ubwo. Hello, well. How much do you want? Cheneye ngahe? 1,000 years. Nkeneye imyaka 1000 uyu mukobwa mbore kumurekura. Then distribute it to the timelines in Dayton. Muri Dayton hari ahantu batanga igihe cyase bagurisha igihe ntimugiye kohereza icyo gihe. Mwereze imyaka 1000 uyu mukobwa ejo nzamurekura. Well, imyaka 1000. I'm afraid for you, well. Mfite ubwoba bwawe Will. Kim. Utangiye kujya uvuga nka so. Uzapfa nka we. Father died in a fight trying to take a man's time. Papa yapfiriye mu Rwanda ari gushaka gutwara igihe. Taking time. Papa w'icyaha cye ntago cyari gutwara igihe. Something far more dangerous. Yari ari gukora ibintu bibi cyane birenze gutwara igihe ari ku Rwanda. Make your father's mistake. Ntukore ikosa nk'iryo so yakoze. Uyu mugabo ari kumubwira ziranye na sekera imyaka 20 ishize. Umwana yakuze wari umufunga mutwe menya ameze nka se. I know it. 1,000 years to the timelines. Aravuze ngo twohereze kuri timelines imyaka 1000. Imyaka 1000. Imyaka 1000 ni ubusa sheri. Ku mukobwa wawe. No, it's for them. Oya ni imyaka yabo ntago ari y'umukobwa wanjye. I'm just like that. You can take theirs. Bagutwara igihe nanjye cyabo nagitwara. Yeah. It's insane. Yego nubusazi bino turi gukora byose. Hani y'umuntu ntagiye afite arapfa kandi aba witaye ku murambo. Isaha y'igushiriye wabuze iminota urapfa. Ariko nabo ntibasaza. Ubona bahora ari udusore. N'ufite imyaka 100 ubona ari agasore. Be safe here until dawn. Hano turaza kuba dutekanye kugeza mu gitondo. By the day, it'll take them a while to find me. Yishura mu gitondo. Birabatwara igihe ngo bambone. This is your place. Hano ni wawe. There's water, it's cold, but it's something. Hari amazi nubwo akonje ariko ni ikindi kintu. No fresh clothes. Wakoga ukambara imyenda myiza. Yaroza arambara. Muri ghetto y'umusore. Muzanya akavumo. Aho bibera. Ubundi ghetto niho bibera. Hano bakorero bishyizemo ngo n'umusore nimba wibana nta mugore ufite ngo ubwo muri ghetto. Hari abasore tuba muri shato. Hari abasore tuba mu tugeretse. Ghetto kabara agashamburete ba kiniki. Mama wanjye igihe cyamushiriye harapfa. This is her dress. Iyi ni kanzu niye? Yego. What about your father? Naho se so? He died when I was a boy. Papa yapfuye nyirakana gato. Fighter. Yari ndwanyi. Komeye. He wasn't the strongest, but he knew how to win. Nubwo papa wanjye atarakomeye cyane bikabije ariko yarazi gutsinda. Hari igihe umuntu abatarije arikazi gutsinda ku buryo abakomeye ahubwo bamurinda. Abateruye ibyuma bakamurinda. Ibyo mbwira babahungu baterura ibyuma. Ushaka amafaranga bari baterura ibyuma bakugenda inyuma bafite za imikandara ngo za maro abo muri taichi bagenda bakuzengurutse. Iyo ufite amafaranga ntabwo ari ngombwa gukora siporo ngo uterure ibyuma ushyiraka. Does he know that when you were down to your last seconds
and they think it's over. Twe turabantu tuzi ko niba busigaranye isegonda rimwe abantu batekereza ko warangiye nibwo isaha yacu bigiye gutangira gukora usigarana amasegonda 5 ane wumvisha amagambo y'umusore ngo abantu ngura abajijisho kabereka ko igihe cyakurangiriyeho ngo bakarangarira batuvuga ngo isegonda zizawe zigiye kurangiriraho ngo iyo bakurangariyeho bibagirwa kureba igihe bo basigaranye ngo nibwo batungura nyine abantu urabarangaza bo bakaguterwa mu byaha akaba ari byo barangarira ngo yo ngo bimurangiriyeho bakibagirwa kureba ibibazo byabo ngo nibo batungurira none bagasanga ahubwo bo barasigaye ngo warabasize ni ku musore buri gihe abigenza niwe mufuno we. How long have you been this old? Umaze igihe kingana iki ungana gutya? 3. Maze kugira imyaka 25 inshuro 3. Giye maze kugira imyaka 25 inshuro 2. Ubwo uyu mukobwa afite imyaka 50, uyu musore afite 75, mama yari amaze kugira imyaka 50 inshuro 3. Ubwo yari afite 150. Knock me over. Ndabyibuka bwa mbere ndi kugenda nuzi imyaka 25. We were so in debt. Nibwo nagiye kubona mbona. After that, igihe kirangendanye. I live day to day. Ubwo icyo gimbaho umunsi ku wundi. Niba kubwira ngo umuntu ubaho umunsi ku wundi uyu musore mbega abayeho nimba nabyita nk'umukarani wa muntu nyine ukorera amafaranga yo kurya ku munsi bugacya nta natana asigaranye ajya guhiga ndi yo kurya uwo munsi abaho umunsi ku wundi ntago mbega ari wa muntu ushobora kuvuga ati nshobora kumara byibura umwaka ntakora cyangwa ukwezi ntakora kandi mbayeho ntago ari kameze wenyine niko abayeho. You're gonna look like for the rest of your life. Imyaka 25 yuzuye nirebye mu ndorerwamo mbona ko ari uko ngiye kuzasa ubuzima bwanjye bwose nta gukura. You must hate me. Where I come from. Menye unyanga bitewe n'ahantu nturuka. Nobody's fault. What they're born with. Ntago ari amakosa y'umuntu aho yavukiye cyangwa uko yavutse. Umvisha ariko umukobwa ati wowe kuko uri umukene wavukiye mu batindi ushobora kuba unyanga hari abantu agiye numva bakuza bavuga ngo kirane icyana cyo mu bakire cyanya kupfa. Kumva barakwangira kuri umwana w'umungaga nta muntu uhitamo hana avukira cyangwa ukavuka ameze. Hari abantu binjije ngo bagiye babiziza abandi uko bavutse bakanabica. Katwizere ko ubwo bujiji bwashize. Musore niyo mpamvu akubwira ati nta muntu ntagara amakosa y'umuntu uko yavutse cyaho yavukiye. Hakunino kuri bahantu yari yabwiye ngo bohereze imyaka 1000 nta gihe na kimwe bahohereje na ahantu batanga igihe cy'ubuntu yari yabwiye ngo bohereze imyaka 1000 mu gitondo byuka ajya gufatayo ntayo bohereje bivuze ngo papa w'umukobwa ntago yitaye kuri uyu mukobwa yari yavuze ati nimba ushaka umukobwa waba ari muzima wohereze imyaka 1000 ahari abapolisi no bamubujije. How do you think my father built all those buildings? Papa wanjye ukeka ko yubatse ano mazu gute? Away 1000 years. Urakeka papa wanjye yakize kubera se yapfa gutanga imyaka 1000 y'ubuntu. Yakase numvisha ariko umukobwa ukuntu avuga. Ati we uzuka kanga papa wanjye ngo natanga imyaka 1000. Papa wanjye urakeka yubatse amazangana kuriya gute? Agenda atanga imyaka 1000 y'ubuntu. Bira bintu mugenda mukora byo kugurira abana amabyeri, mubasengerera, mubaha amafaranga ntacyo babakoreye. Kiri bubinjiriza. Nta mukiri ufite amafaranga menshi ujya ukora ibyo bintu kugira ngo umuntu akire nuko akenshi nawe nyine aba yarababajwe nta kintu cy'umuntu atanga. Call for help. Kuva ibyo bintu rero nabimenya. I can say that. Ako koko nzi ko nzapfa ngenda tanga ngenda rekura. Dad, he thinks I'm reckless. Papa wanjye akeka ko nta kintu nitaho. He can get you a lawyer. He can make a deal with those timekeepers. I'm pretty sure that timekeeper. Ashobora gushaka abavoka kagujyana muri barapolisi akabishyura bakagufunga igihe kinini. What are you gonna do? Ugiye ukora iki? Steal. Kwiba. Is it stealing if it's already stolen? Ese iyo wibye ibintu byibwe uba uri kwiba? Just in case. Fata ino mbunda. I'll be right here. Ndaje. Turavuga ati kwiba ibintu byibwe ntabwo uba wibye. Tuvuga umuntu yibye amafaranga miliyoni nawe murahuye umwibyeho ubwo suba wibye. Kobwa vayo usore yicara hano bari kubaho umunsi ku munsi sigaranye udusaha duke tumuvuga ati ndakuraho utundi mukaye kwa kundi urya ibya saa sita tuvuga ati ko mbonye ibya saa sita mbibonye ibya nijoro birava he. Nibwo buzima sere n'umurara. Father? Papa ni Sylvia. Couldn't spare a second, Father.
papa ntabwo watanga n'isegonda kweri. You could say I'm surprised. Ndatunguwe. Police. Did you hear what I just said? Wumvishe ibyo avuze? Urabizi nagukorera buri kimwe. Gusa baje kugufata. Baza aho uri. Sasa umukobwa ahita kurasira umupolisi. Papa yumva. Baramufata. Leonari. Yeah. Disappoint you, we don't keep much on us. Bare ko warugiye kunyiba igihe ntago abapolisi tugira igihe cyinshi. Abapolisi hano bafite igihe gito bari bukoreshe cyajya gushira bagahamagara ku cyiciro bakawohereza ikindi. This is a gift. Ndabona ugiye gupfa nagiye warusigaranye. Gusigiye kugira ngo udapfa. Umusore n'umwana mwiza. Yamusigiye amasaha ane. Uyu mupolisi nagiye yarasigaranye. Umusore yamuhaye amasaha aravuga ati iyo ni impano ngo sigiye. Ahita yiba imodoka ya polisi. Ariko amukaraze higiye umuntu gwa amasaha ane. Uyaza hano. Telefone agiye guhamagara barayica. Nabarara bo muri quartier babonye umurara mugenzi wabo arasa polisi. Ngo nta murara ukunda polisi niko njye numva bavugasha. Kubera ibyaha nyine bakoze banga polisi ariko nkatwe tuba dushaka amahoro. Twikundira polisi. Day. It'll be hours before the others show up. He could die in the ghetto. He still might. Timekeeper, what's the hurry? Timekeeper, kuri kwihuta. Wa mukaritasi wari muri quartier z'abarara namura ari mu mabandi. Yo ndobandi dodo. Ariko mwadu polisi muri mu barara. Ashabarara bangari fani. Kubera ibyaha. This is a mess. Ibibazo. Welcome to my world. Kaza neza mu isi yanjye rero twe ni gutya duhora ku isi buri gihe mu isi yacu duhora ntagiye dufite. Usubira inyuma. Umukobwa ntago yarazi ubuzima ko bubaho. Bora hari umuntu ubaye hatazi ukuntu inzara iryana. Where'd you get that? Icyo gihe wagikuye. Kumbe ni impano yahawe. Nta mupolisi ugira amasaha bagenda babongerera mu modoka yabo. Hari abantu babayeho batazi ukuntu nk'inzara iryana. Ako nkanjye iyo mbonye ibya mu gitondo bavuga nti none ibya saa sita biravaye ko nigenje biba bikoye kuko. None nabahana nimero yanjye ya mobile money ngo mushyire akantu. Nkabona nta kintu muri gukora. Ahubwo nkabona muhamagara ngo roke kudasoba muri shuwa komba nariye. Batarajya kuri. Leta baparika n'imodoka ya polisi. Aro bitambitse. Bari bibye imodoka ya polisi n'imbunda ye mu mujyi hagati niko. Was I going too fast? Narindi kwihuta cyane. Not fast enough. Ahubwo wagendaga gahoro. Mistake you made was stopping. Ikosa ukoze ariko rya mbere ni uguhagarara soka mu modoka. See who you got back there. Turebe inyuma ninde ufitemo. Gotta be a year or two nobody's using. Soka muri modoka. Wow! Mukobwa arasana. It went off. Irancitse. I was just trying to help. Nandi kugereza gufasha. Isasu iramucitse. Urebe. Za modoka zitwara abakiri zibatwara hahandi haba amafaranga. Muri Greenwich kumbi ninda yarigiye buri abari bayigemuriye abakiri muri Greenwich. Since your money is your life. Amafaranga yawe nibwo buzima bwawe. You steal from me. Don't think of it. Aramwibye. Give it as repossession. Ntago nkwibye ndi kwisubiza ibyacu sabagabo se bagwaye amasaha reka nyisubize ninda yabari bashyiriye muri za quartier z'abakiri muri Greenwich. You could do a lot in a day. Those are pretty. Mambaye amaherena meza. Yambe. Ya nayo turayakenera. Mfasha gutya. Mfasha. Nari nkurimo amaherena. Warundimo amaherena twagurishije. Modoka barayibye. Modoka barayibye. Baza kurara hano. Modoka ya polisi kwi. Kumakura tuwiri sarasi ukekwaho kwica. Henry Hamilton akamwiba imyaka 100,000. Yashimuse umukobwa witwa Sylvia Weiss yari kubira muri televiziyo. We look cute together. Ariko muri kuri televiziyo ubonye ukuntu dusa neza turi kumwe. Couple yacu iraberanye. Fakagori. Ntago bavuze kuri guhigwa. It doesn't say I'm not. Ariko ntago bisobanuye ko ntari guhigwa nyine. Forgotten I shot a cop. Wibagiwe ko narashe umupolisi. I admit not very well. Ndabyemera ntago ari byiza. First time. N'ubwa mbere warurashe. Hey. Hey. I can say I made you do all of it. Menya ninjye watumye ukora bino byose. Go back. Buno we wakwisubirira iwanyu. What? Ukora iki?
Do I really want to spend my whole life trying not to die by mistake? urabona nyene kuba ubuzima bwanjye bwose numva napfa kanya kari kose nkoze ikosa. People would say being here is a mistake. Hari abantu benshi bazi ko kuba muri quartier yacu n'ubuzima ari ikosa. I don't have a choice. Gusa nta mahitamo tuba dufite kubaho ukennye nta mahitamo yandi. Nta muntu wanze gukira. Starting to think that I don't either. Nanjye ntangiye kubona ko nta mahitamo mfite. Kanisomere kuri United Gene niri kubinkorera mw'iyi minsi. Basoma soma United Gene banumva ari nayo iryoshye. Ntago nasoma umukobwa uzaperereza. Jewe I want gusaba yararirimbye yi. Cause for alarm. No ransom was paid. Hakurin. Stones at risk, Philippe. Philippe bintu bye bimukangaratete. It can spread. Too much time in the wrong hands can crash the market. Uramutse igihe cyinshi kiri mu maboko ataranyayo gishobora kwangiza isoko. Bahita kurayo telefone ayishyira ku gutwi. Everything is under control. Byose muri control. Turaza kuvugana. Igihe cyinshi kiri mu maboko mabi gishobora kwangiza isoko ni nk'amafaranga menshi. Asohorewe rimwe akajya ku isoko buri yangiza isoko akajya mu baturage. Abize ka economy mu byumva. To come in person. I'm afraid it really. Amafaranga asohoka bafite imibara afite n'ukuntu akurikiranwa gake gake kandi agenzuwe. Ntabwo Beneri ipfa gukora ngo irunde ku isoko ibipapuro ngo buri muntu bimugereho reka. Kabya bigo njye mbona kuri Twitter ngo ariko Beneri yamprinting yanjye. Ko nubundi ari ibipapuro. Biba birimo imibare. Jya mbibona cya Mustafa Kido cyane cyane. Wagira ngo ntago kize. To my home. Mashuri abiri abanza kize kiyapfusha ubusa. Hakurina. Of course. Sylvia brought this on herself by her lack of vigilance. Ibyo se ni Sylvia wabyiteye bitewe n'uburangare bwe. Close. Niyo mpamvu buri gihe mwiyegereza. But she is clearly under Will Salas's control. Ubwo bari gukontororwa na Will Salas wamushimusa. Mve. If it's a matter of resources, I'm happy to make a contribution. Gusa nanone bitewe n'ubushobozi bwawe n'amikoro yanjye hari umusanzu natanga. N'abatemu keepers nkagira icyumba. I have issued a warrant for your daughter's arrest. Natanze mandadari yo gufunga umukobwa wawe. Anyway, umukobwa naguhamagara for your arrest. Utumenyeshe cyangwa nawe tugufunga uyu mupolisi ari seriye we nta ruswa rye. Umukobwa we yandashe ndamufunga. There's nothing I cannot buy. Nta kintu na kimwe kibaho ntagura. No. Bamubwira. How many of my years do you want? Ukeneye imyaka ingahe kugira ngo umukobwa wanjye ntumufunge? There aren't enough years. Nta myaka ihagije ubona wangura wiho. Even in your lifetime, Mr. White. Niyo wampa ubuzima bwawe bwose njye ntago wangura. Uyu mupolisi ari seriye ntagagurwa. Ni nkanjye kumbwira ngo roke ngo hano rero hari umuntu ufite amafaranga n'ukora ibintu ashaka. Twe kandi dukora akazi ari uko twabuze ikindi dukora. Njye mbona umuntu amagara. Yego. I wanted to see. Kazura gakora nugakora ukumva umuntu yakumenyere. Nkora akazi. Well, if you. Nararemaye. Are you really going to give it away? I've only ever had a day. How much do you need? Kinege kingana ikishushu be. How can you live with yourself watching people die right next to you? Ese ni gute wakomeza kugira igihe cyinshi ku kuboko kwawe ubona abantu bari gupfa ntagiye bafite iruhande rwawe? Ufunga amaso. Abo bantu ntubarebe. Nasi umusore bayibaza ukuntu bari abakire bagiye kwirunda ahantu hamwe bafite amamiliyari cyangwa bafite imyaka myinshi yo kubaho. Hari abakene bari gupfira mu tuzu hirya yo nta kintu yabafasha. Skwari umuntu buri biryo iminsi ibiri. Iwawe imbwiri kurya ifi n'ifiriti kugiye barakwereka kuri banki bashakaga inguzanyo uzishyura wongeyeho 30%. Ntago nayabona yo mbishyura. Twari ukuntu uzatwishyura muri banki abantu babashe kwaka inguzanyo. Hari ikimodoka cyinjiye muri banki. Sori yinjiye muri banki aje kwiba banki ubwo nukuyiba iki nukuyiba igihe. Baje muri banki utangira gupakiramo twatwowe n'umukobwa baje kwiba igihe. Umusore aravuga ati gute abantu babaho bafite igihe cyinshi bafite nk'imyaka iginyejana hari abantu badafite n'isaha ebyiri zo kubaho.
bishoboka bite? Ladies and gentlemen, bago namwe bagabo, to announce that Waste Time Lenders is ekambwira ko Waste Time Lenders with no payment. ariyo iyo banki tubahaye inguzanyo itazishyurwa. Take a month, hell, take a year. Wafata umwaka, wafata ukwezi, muze tubahaye inguzanyo, ibintu nubu n'ibintu biriho. Ariya nyine icyaha muba mwagisangiye mwese bibye. Abaturage babahaye banki y'abandi. Ewana bari baje gusaba inguzanyo ngiye nikubita. Kerwaye umwaka ewana. Abaturage babye banki. Ubundi ngo baravuga ngo wabuze aho yiba yita abandi igisambo kuko bo bahabonye akabacira imanza barabibye igihe nabo, ariko waba ufite isaha guto ukabona ahantu hateretse umwaka ntuwibe. Nzara yakwica ubona isahani y'ibiryo iteretse ahantu ntuyibe, ntibibaho. Urugura ruburana rwose. Barakwereka banki yibwe. Bano baje hano. Must have thought it was a drive-through. Kwereka uyu ni umugore wa Boreri bamusigiye imyaka 10 ahita agenda arayisindira, sinze arapfa. Yarebye muhana abona kumba bibye banki bamusigiyemo akantu. Umugore wa Boreri bamusigiyemo igihe, bamusigiyemo imyaka 10 nawe nk'iyo umugabo we. Uyu agenda ahantu hose hari utwana, agenda atanga igihe. Ni umusore utikunda, ntabwo yumva ko yaba afite imyaka 10 yo kubaho hari umuntu udafite isaha imwe yo kubaho. Agenda basaranganye. Yaje yakurira hamwe bajye batanga igihe cy'ubuntu. Ntagiye mfite. Have a giveaway. Igihe cyose mfite ndagitanga. Ni umugabo umugira neza uri hano. Igihe cyose mfite ndagitanga. Umusore yaje kuri uyu muntu urutanga igihe cy'ubuntu akagiye batishoboye. Umusore mbega ubaye uyifashiriza abantu. Umusore icyo yakoze yamwongereye igihe. Ni umugabo wibera hano igihe cyose afite aragitanga. Uyu mugabo igihe cyose afite agiha abaturage. We ntagiye akeneye. Do you know that, sir? Uriya musore bivuze ngo afite umutima mwiza, banki yibyigiye se agiha abaturage. Shouldn't be there. Hari igihe kiri ku isoko kitakabaye kiri ku isoko, ni kimwe bibye. I will stop him, sir. Ndamuhagarika nyakubo. Doesn't he understand? He's very people he's trying to help. Ese uriya musore yari gutanga igihe cyinshi ku baturage, ntabwo abazi ko ari kubabaza, yari azi ko ari kubafasha. Urebe dore ya mabandi yibigi. Well now. Ya nama bandi. Look at all that. Yeah. Hano arabafite imyaka 4. We naguze igihe ngura n'imbunda. Ni bisambo by'ibiki. Giye ku isoko cyabaye cyinshi, umusore yibye banki igihe gisakaza mu baturage. Umutsoro ufite umutima mwiza, mbega yo yibye igihe gisakaza mu baturage, akavuga ati namwe mugende mwibereho. Mbega bongerera imyaka yo kubaho. Kumwe natwe dusenga Imana ati Imana uzaduhe kuramo. Sasu ni bisambo. Ibaze ko hano abantu bakwica ufite iminsi 4 cyangwa ufite amasaha ngahe barakwica. Kumbo yishe n'igihe cye gipfuye ubusa. Bundi uramurasa ntapfa umutima ntuhagarare ukabona kumwibira igihe. Hari ku ifoto amanitse ngo wafatura musore n'uriya mukobwa azahembwa imyaka 10. Uyari hanabona banki ye yibwe n'umukobwa we. Uyu mugabo afite n'amabanki. Yarabibonye kuri televiziyo. I gave her everything. Uriya mukobwa namuhaye buri kimwe. Does she want to kill me? Ese arashaka kunyica? You were killing her, Philippe. Ahubwo niwe wamwicaga. You're suffocating her. Wari umeze nk'umuniga, nk'umubuza guhumeka. You suffocate us all. Kandi twese umeze utubuza guhumeka. You suffocate us all. Twese utubuza umwuka. Ari igihe boss abazingara gufasha kumbe yarakubujije amahumeko. Cyo gukorera. It's good. Just abana do nyuma yo kwibigiye batangiye no kugikina musha. None ubona ko bundi umurengwe wica nk'inzara. Bari gukina n'igihe. Sheri buno barenzwe tayari bise wabijya muzi kusigaranya iminota 5 reka. Ndashakame. Shakame. Bari hehe? How did you know, sir? This is where the hours and the days are. Hano ni amasaha n'iminsi 2. He's paid them all off. And this is where I would hide. Duh. Shakame. Bari hano. Put your clothes on. Ambara. Hey! Baitabacho. Hey! Tarajya kure. Hey! Police. Kwa mu cyumba cy'abandi bari mu maroji. Mena hakuri ni dirishya.
They won't do it. Simbuka bara nako bajya basimbuka. Abapolisi ngo nako bajya basimbuka. Kareka. Bavunitse. Koko nako bajya basimbuka. Arabazi no musore menye yarahizwe na polisi igihe kinini. Ntago bigora. Ntago ntajya gusimbuka mvunitse se. Wabonye? See? They won't jump. Wabonye ntago bajya basimbuka. Kumbe! Afande! Wa mujinga ibyo na amagambo gusa. Hano arafande ukunda akaziki. Arabakurikira. Bimeze bite? Nyo. Bari muri za karitsiye. Hamwe bibera. Mubo bitaracamo. Baturure. Bakurikiwe. Hakurino karitsiye arayizi. Iyi ni kavukire. Kavukire arafurasheri imihima arayizi. Do. Fire. Zamuka hejuru y'amabati karitsiye arayumva. Karitsiye arayizi 5 kwa 5. Umusore kandi binakora arategura. We yavuze ngo ikintu cya mbere ngendishisha. Abantu ngo baba bazi ko bagomba kumenya ibitabareba. Aho umuntu ngabona ngo akavuga ngo amasegonda bari kukurangirana bikurangiriyeho, agakomeza kurangarira ko byavuga ati yo runaka bimurangiriyeho, bakibagirwa gucunga isaha yabo, ngo mbatungurira agashiduka bararangariye ibyanjye bakibagirwa ibyabo. We ni umusore udatinya kuba yasigarana amasegonda 5 akabona afite imyaka 1000. Ngo rubanda baba murangariye bavuga ngo bimurangiriyeho, we niho abatungurira. Bagasanga batayigiye barangariye kubye bakibagirwa ibyabo. Fire! Sasu! Yeah! Bagiye kandi kumwe n'umwana wo mu bakire amugize ikirara neza. Niyo mpamvu ababyeyi tudakunda gushingira ibirara. Kwishyura bisi ni ugukozaho nyine. Ugukozaho. Muri bisi shoferi arababona. Basore. About now. Musareka nguhe ruswa rero utaduteza polisi. Amushyiriraho akantu. Ramushyirireho nk'amasaha 5 kugira ngo aceceke. Kuko ashobora kwanga gutwara imodoka polisi kabafata. Bisaba gutanga ruswa shoferi ukamukubita akantu bita inzibyo. Kamuzibisha. Ruswa yitwa amazina menshi. Baje muri hoteli. Welcome to the Century. Urakaza neza muri Century. Looking for a quiet place to stay. Turi gushaka ahantu hatuje ho kurara. Ibyumba bingahe? All of them. Byose mufite turabiguza. Something long term. Twe turashaka ibintu by'igihe kirekire. Discretion of your staff. Ndetse nibanga abakozi be batazamenya ibibera mu hano. Bakozi birukane, hoteli turayifashe yose. Undi mukiriya za muri hoteli. Abona arabari kwinjira. I'm sorry, we're fully booked. Babarire hoteli yose iruzuye. Habaho umuntu uzo muri hoteli akavuga ati abantu baranukira. Genda aririshike ku bantu. Hoteli yose muyi ari murara mu cyumba kimwe. Hoteli yose bakayifunga we na sheri bakayifata. Kakaro ndashaka uzagakora. Ni hoteli ihenze mu Rwanda. Nge na shushu bakamenya ku kwezi kose nta wundi muntu uzinjiramo. Amafaranga nta kintu adakora. I'm looking for whoever gave this man a month. Ndigushaka umuntu wahaye no mugabo kwezi. And I'm going to clean the clocks off of every one of you in this house. Nimutambwira mwese ndabakuraho amasaha yanyu. Bari kwiguriya musuri ibintu bya bisambo byita minute men. Sobanuye ko n'umuntu utabira utwara byarababaye. Ni ibirara. Hasi tabura amabandi. Baze ko no kubwa Yesu abagaye ibisambo habaho indaya. None urabona umukobwa yibereye indaya ukamucira urubanza. Please. No mu gihe cya Yesu zahozeho isi yose ziba zihari bayeho. Amagara yadandajwe kuva ku bwa Yesu. None ibintu byabaye international ahubwo babigejeje za Naija na Dubai usara. No ku bwa Yesu amagara yaradandazwaga. If you're next. Muri kabana. At last. Someone's acting reasonably. Just want to share the reward. Anze kuvuga ahantu bari abantu bari uyiri gushaka bari abakura mukobwa n'umusore bafite igihe cyinshi bibye kandi bafashe yahabwa imyaka 10. Nshuti yanjye. You'll get your reward. Urahembwa. Mbwira aho baruye niba wandi babonye muri hoteli hababonye bari muri hoteli binjira. Imyaka 10 bafata Will Salas. Imyaka 10. Wadufata. Genda umva ari mike nko kudutuka. N'ukuntu duhenze
wadufata bamuha imyaka 10 umukobwa niba dufata There's no way they won't kill us, is there? Ntago bari buze kutwica sibyo? You regret this? Uri kwicuza ibi? You saved my life. Watabaye ubuzima bwanjye. When? Icyari? Now. Nona. Tikumva Day since I met you. Kuva nahura nawe mba numva umeze nk'uwatabaye ubuzima bwanjye. Ibuke batubwiye ati umukobwa kibana na sese yari ameze nk'udatuma humeka. Kandi uzi ko umuntu atuma udahumeka atagufasha umunwa. Ukumva ntuhumeka. Hey! Bakirano! Baba kwaro baraburisha bateza amabandi. Hey! It's the poor little rich girl. Mukobwa wo mukira ubukene urumva umeze bute? Properly, thank you for your time. Reka ngushimire kubw'igihe cyawe. I'm not surprised you stayed. Ntago natungurwa kuburi hano. Life. Ikubuzima bumeze sibyo? Here, we don't stop living. Hano ntago tujye turikira kubaho. Actually, dead. Kugeza dupfuye. Tubaho mpaka dupfuye. More ways to die around here. Hano uburyo bwinshi bwo gupfa. Here, there's dancing before dying. Hano habaho no kubyina mbere y'uko upfa. Bano bagabo babaho kugeza bapfuye. Nta mwanya wo kuruhuka. Of course, it's your friend I'm most happy to run into again. You've been causing a lot of trouble, which is normally my job. Buri gihe uteza ibibazo kandi guteza ibibazo ni akazi kanjye. Kuki unyinjirira mu kazi ugateza ibibazo kandi ari ngiye wabigize inshingano. I steal from my own people. You surely know things are bad when I have to restore order. Ubusanzwe ni ngiye niba abantu bacu biba bigoranye rero iyo ntangiye gusubiza ibintu ku murongo. I don't like to kill a man in cold blood. Je nawe nkunda kurasa umuntu mutunguye. But I prefer not. Byakunda ariko simbikunda. Wabashaka kwica umuntu barwaye. Hey. Nage. I think you deserve a fighting chance. Ufite amahirwe yo kurwana nanjye. Uyu nanga kunda kwica abantu batunguye turwane. Play to zero. What's the point? Turarwana mpaka umwe asigaranye 0. I die. Nitsindwa ndapfa. They kill me. Ningutsinda bagenzi be banyica. I'll fight. I'll kill you now. Akunutana rwana nanjye n'umundi barahanyica. Barakwica. Nuna. After I take you, I'll take her. Nyuma yo kukwica umukobwa ndanamutwara. Ndashaka me. And her time. N'igihe cye ngitwara. Abagabo baba barigize indaya neza ku mugaro ngo arica umugabo atwara umukobwa. Hari abagabo batiyuba uburaya nimba ari ikintu mbona kitiyubashye nibwo. Ngende umugabo w'indanga gaciro. Umugabo w'amahame. Do. Abagabo hano bari gupezanya. Utwara igihe cy'undi aratwara igihe cy'undi bari gupezanya umwe ari gutwara igihe cy'undi n'undi akisubiza n'undi buriya bari gupezanya mwatwara igihe cy'undi n'undi agitwara uwakaboko kari hejuru ni buri gutwara igihe uwakaboko kari hejuru ni buri gutwara igihe cy'undi baba bari gupezanya. Umusore asigaranye amasegonda uyatangira guserebura asigaranye amasegonda 10 umusore Willy Sarasi asigaranye amasegonda uyarabibona aramutsinze umusore ahita amutsinda umusore yarabitubwiye ati abantu bakunze kurangarira igihe kikurangiriyeho bakibagirwa gucunga ibyabo aho niho mbakosorera niho bibera niho mbera kasha uyu musore avuga ibintu azasubiramo avuga nakora yarikanze umusore yamutwaye amasegonda tureba asigarana 8 asigarana ngahe kurani bundi sasu bose araba rebe kabarapfa umusore ntasanzwe kureka handi uvuga ati sha twaramurangije twamukubise inshuro bwahe njya mugumva bano basanze indi mirambo y'ibisambo nyuma y'igihe cyose yatwaye. Don't you mean the time he's giving away, sir? Uravuga igihe ahubwo yahawe. Even to you? Nawe yaguhaye igihe uriya musore. Yaguhaye igihe. Ugiye gupfa. I have given 50 years of my life to this job. Kano kazi nagahaye imyaka 50 nkora. I'm about to see those years go to waste. Ntago nabona iriya myaka uriya musore afite akomeza kuyangiza. Komeza. No polisi amaze imyaka 50 mu kazi.
Yo. I'm sorry to be the one to break this to you. Bare kwa ngubwibi. By tomorrow, arikejo. You won't have time to stand around. Ntabwo muzaba mufite igihe cyo guhagarara hano. Basura ari gucika. Mabandi yakubise inshuro. Yakurina. Bari kubunga ino karitsiye ubuzima umukobwa ntabwo yarabumenyere. Hano bahora biruka, bucya biruka mpaka. It's over. We lost. We're not doing any good. At least we're trying. No, you don't understand. All they have to do is keep raising the cost of living. Icyo bari abakire bakora no gukomeza bazamura ibiciro byo kubaho. It does nothing. Kugira ngo abantu benshi bakomeze bapfe nta kintu bari kubikoraho. Win. We can't hurt them. Bari gushaka balance y'abaturage batura isi ya population y'isi. What would hurt them? 1,000,000 years. You got 1,000,000 years on you? Ufite imyaka miliyoni? I guess it really would take 1,000,000 years. Let's give up. Kamino tubiveho. Tuve ku bintu. Barakwereka bukeye. Hey! Kobwa vayo. Stop! Hagarara. Kobwa mutunga imbona. Sylvia Weiss. Banyita Sylvia Weiss. I want to surrender, Ndashaka kumanika amaboko. but only to my father. Ariko papa wanjye ari we nyamanikiye gusa. Dore abarinzi base baya ntare ba Madiba. Sylvia. Hello, Daddy. Bite papa. Stay where you are. Kumahuri. You've hired more guards since I last saw you. Wakodesheje abarinzi benshi. Nari mbakeneye. Too many. Kibazo uhanganye n'umuntu umwe. Hey! Guns down. Bunda zanyu hasi. Now! No nacha boss murasi. Do it. Ubikore mwabigora imwe batazicinga gari. Yantarashyira imbunda hasi na genge ye. Ambwiye ngo yashinze akademika k'aba bouncer n'aba bodyguard tugende. Twaye umukire. Uyu mugabo niwe mukire wa mbere uri ku isi. Ningagari ashimuse Bill Gates. You'd steal from your own father. Mukori kwibaso. Feeling if it's already stolen. Ese kwiba ibyibwe ubwo uba wibyera papa nawe wibye abantu. Natwereka tukwibe. Kwiba ibyibwe ntago byitwa kwiba. Ahubwo mababa bari kugerageza gusubiza ibintu aho byavuye. What's the combination? Well, it's not my birthday. You've started to regret that day, I imagine, Father. Try 12/2/1809. Gerageza kode arazimubwira. Yo ni isabukuru ya Darwin. Survival of the fittest. Abakomeye koko nibo babaho. You know, it cost us centuries just to bribe our way in here. Let's see what it got us. Reba aho bitugejeje. Sorry. Quality time. Big igihe cyiza. Really is a man with 1,000,000 years. Uyu mugabo yarafite imyaka miliyoni nyagasani Yesu Kristo abantu bari kwicwa n'inzara babuze n'umunsi umwe babuze n'amasaha abiri uyu mugabo muri banka abitsemo imyaka miliyoni bamwibye imyaka miliyoni Yesu Kristo. Done with 1,000,000 years. It could cripple the system. Imyaka miliyoni muyikwirakwije mu baturage byakwangiza systeme. We're not meant to live forever. Papa ntabwo tubereho kuzaba hiteka. Although I do wonder, Father, if you've ever lived a day. Ese papa basi wigeze ubaho na rimwe mu buzima bwawe hari umuntu ababaye reka tabaye hatari ubuzima atari gisi. Kibura nazanye Agasobanuye. But don't fool yourself, in the end nothing will change. Nimwishuke n'ubundi mwiherezo nta kizahinduka. Wants to live forever. Kuko n'ubundi buri muntu abashaka kuba hiteka. Think they have a chance at immortality? Ese urakeka isi yose yabaho ubudapfa? It's against it. Ntabwo bishoboka. They all think they will be the exception. Buri muntu wese yumva ari wenyine waba hiteka nubwo abandi bapfa. For a few to be immortal. For a few to be immortal, many must die. Kugira ngo bamwe babeho ubuziraherezo. Bake benshi bagomba gupfa.
niyo magambo y'umukire. No one should be immortal. Ahubwo nta muntu ukwiye kubaho ubuziraherezo. One person has to die. Nimba hari n'umwe ukwiye gupfa, ubwo bivuze ngo nta n'ukwiye kubaho iteka. Bose bangane, bareshye. Ntihagire ubaho iteka, nkuko n'uwundi hari undi uzapfa. Bose nimba batabaho iteka, bose bapfe. Wahita arasana muri kode. Atagira n'usoko umusore yibye imyaka miliyoni. Ishyano rirabaye. What just happened? Bigenze biti imyaka miliyoni muri system arabibona ivuye mu kabati ibi ni ishyano. Bataye mu kipo barabibona. Iki ubundi kigomba kubalansingwa. Katururi. Imyaka miliyoni kuwe muri stock. Ni ishyano. Hey. Take a month, Maurice. Hey. Uyu musore we uburu wanyuze amusigira nk'ukwezi. Umusore araheba koko. Yeah. Dispatch, what can you see? There's a lot of traffic. Utandukane buri umwe mbwira icyo ari kubona. The slowest car. Muri imodoka. You have a million years, you are definitely not. Imodoka iri kugenda gahoro cyane ifite miliyoni y'imyaka. Nta modoka ifite miliyoni ngo yihute gusa akoze impanuka. Works. Kugenda gahoro. Dayton's not the only zone that could use a few extra years. Baby. Wire me my per diem. Munyongerere iminota. Ahita abona ya modoka. I have him. Nako ndamufite iminota mureke kuyinyongerera. Polisi asigaranye iminota 44. Ayisamagara kuri polisi ati iminota mureke kuyinyongerera. Asigaranye iminota 44. Order. Shoot on sight. Nanze tegeko uriya musore umubona yita murasa. Years leave the zone. Hey. Iriya myaka miliyoni ntirenge muri zone. Greenwich zone ntiharenge ijya mu bakene. Kuri musore yageze mu bakene iriya myaka yisakaza buri rubanda rugufi. Ibyo bintu ngo binanira gukontrola system yari isanzweho yo kuvuga ngo abakize bakomeze bakene, abakenye bakomeze bakene. Ngo birabacanga. Katururi. Cannot leave the zone. Shoot on sight. Wa musore mubona itarasi bari kurasa. Katururi. Yeah. Yeah. Meze biti. Hey. Sore. Imyaka ikurikura mu karitsiye y'abakire yijyana muri karitsiye y'abakene y'abatishoboye. Aho bibera. Buri gihe abonye ubushobozi avuga ati barakene tugomba kubasakazaho nabo tugasangira. Imyaka miliyoni wayimarisha iki? Bazi ko ari umuntu wari uyibitse. Hano hantu batange. Uyu mugabo yabonye igihe gisakaza mu batishoboye. Wakazakora. Keep going. We're close. We're okay. We're okay. Yeah. Yeah. Hey. Rebi. Sore yaparitse hano. You're late. Need a minute? Tumunota. Kana gahaye imyaka miliyoni. Ijyano yiha abaturage. Kana gahaye imyaka miliyoni bayisakaze mu bakene. Wasigaranye isaha imwe. Urebe umusore ukuntu atikunda. Asigaranye isaha imwe atanze imyaka miliyoni. Time, Mr. Leon. Hari igihe cyinshi. About yourself. Wegiye cyaje tugende baduha imfashanyo y'igi. Hano ahantu batanga imfashanyo umusore washinze ikigo gifasha abatishoboye watanga igi n'umuntu ufite imyaka miliyoni. Buri muntu arajya muha nk'ijana. Hey. Umusore yaracitse. Umusore ikintu yifuzaga yinjira muri karitsiye y'abakire aravuze ati ibyo bafite byose ndabibaka kugira ngo bamenye ko umuntu ari nkundi. Guta umuntu aryama n'imyaka miliyoni hari umuntu udafite n'amasaha y'umunsi. Hey. Umuntu abaho imyaka miliyoni hari umuntu ukeneye n'icyumweru cyo kubaho. Bishoboka bite? Ewa naburushizeho n'imyaka 100. Imyaka 100 namwe mugende musaranganya abandi. Ewana umusore utanze igihe wasigaranye isaha. We n'ubundi ntago akeneye igihe cyinshi. Cyariyebye n'urwiyebe. Cyo kirabizi ko kijya kigarukira ku masegonda kandi kikabaho. Yitwa ntabwoba. Kigabo cyo muri ayiteri ngo cyita ntabwoba. Imba ari ikibyo cyita nimba biri murangamo ngo nitwa ntabwoba. Ni boss wa ayiteri ngo yitwa ntabwoba w'inzobe.
Itel yo muri Kongo era hirya no hino ku isi telefone nziza zigezweho ni Itel arabafata. Hey. You can run. Uzi ushoboye kwiruka? So can you. Ariko nawe nuko. You're from here, aren't you? Uturukina sibyo? Long time ago. Yeah. Kera narahaturukaga ntukavukire. How to escape? Narakoze cyane kugira ngo macike. When else does? This is the way it has to be. I didn't start the clock. Ntago ari njye watangije isaha. I can't turn it back. Ntago isaha nayisubiza inyuma. I keep it running. Ahubwo ntuma isaha ikomeza kugenda ijya imbere. Ngiye genda kirinda. Ngo ndinde igihe. Jese warakibyaye. I'm gonna need some of that time you borrowed from me. Ibaze kubeshejweho n'igihe nagutije. Unless you want us to die on the way to our execution. Jye nsigaranye umunota umwe ese uragira ngo mfitiye igihe nagutije. We nawe yibutse ko nta gihe asigaranye. Kureba asigaranye amasegonda. Wibuke karegeze kuvuga kuri polisi ababwira ngo bemuretse kuma igihe ngo wa musore ndamubonye ndakimwambura yisapfa. Yibagiwe kwaka igihe. Yiyibagiwe. Hari igihe ukora akazi cyane ukibagirwa ngo no kurya n'uwakisa akazi yapfuye atakarangije. Impamvu ngiye nzarekeraho ibi bintu se ntubu ndi gusobanura simeruka kurya ubukene bumeze nabi. Iki ni iki? Mobile money yanjye murayizi nimwohereza amafaranga. Basigaranye umunota bose amasegonda katurure. Segonda 45. Uya. Sheri basigaranye amasegonda. Batanze imyaka miliyoni bariyibagirwa. Ine byerije muri modoka ya polisi. Hari igihe basigaranye amasegonda na. Run. Twirukang. Usora itamusiga. Hey, ibuka imodoka ya polisi. Uhamagara kuri polisi. Kuri ediko twabwira ati munkirireho igihe dore iki ni iki. Usore yaje yiruka. Katurore bimeze bite? Yeah. Yaje yiruka. Shara mu modoka. Shyiramo akaboko. Nyene igihe. Time transfer. Polisi korera imbere buri abakora akazi bihuse bahita bamushyirira igi. Ahita agaruka kugiye bamuherebe ko yaha ku mukobwa. Kibura amwe umukobwa asigaranye amasegonda 5 sinzi. Sigaranye amasegonda 5 yamuguyeho. Aho. Ubwo igihe kiba kiri kugenda. Muhaye igihe. What have we got? Dufite iki? A day. You do a lot in a day. Sir, do something. Nyakubahwa gira icyo ukora. It's already done. Ntacyo nakora. Live pictures from Dayton. Iyi ni ifoto ya nyuma yafashwe muri Dayton. Streets. Abaturage bigabije imihanda. Time in circulation. Amasaha yibwe ari kuzenguruka hirya no hino ava hamwe ajya ahandi. Abaturage bose bahise bajya gutura muri za karitsiye z'abakire. Ibintu byo kubaheza ahantu mu bakene abakire babane n'abakire hanashye hahire rimwe. System yari maze igiri ku murongo ubu yarimbutse ubu nta gukontora ngo bara n'abakene ngo bara n'abakire ngo tubatandukanye nta vanguru bose bafite igihe. Uramukangisha icyo umuturage n'indi myaka miliyoni yasakajwe mu baturage igihe kiri gukwirakwizwa. Turakora ikinyakubahwa n'abarindaga igihe. Twitahire nyine igihe se twarindaga ko abaturage bari kukisaranganya tujye mu rugo abari ba time keepers barindaga igihe. Gusa nanone abayigwa Will Salas na Sylvia Weiss continue to ask for the public's help in bringing these criminals to justice. Leta iracyasaba abaturage uwababona ko yabazanira inkiko iki ni cy'agahembwa imyaka 10. Baza umuntu wahaye abaturage imyaka miliyoni wamufunga ngo baguye imyaka 10. Bahise bavayo. Ndagira ngo barebe. Bavayo ni babiri. Baza hano. Sibyo? Told you there were bigger banks. Warambwiye ngo hari banki zifite imyaka irenze. You almost missed your calling. Ni hano nakubwiraga. Hey! Bivuze ngo biyemeje kujya biba igihe bakagiye abaturage nimba baribye umukire bakamwiba imyaka miliyoni noneho batatse banki nationale y'igihugu kibitse imyaka amamiliyari iyo myaka bayibe bayiha abaturage babeho.
utazacikwa na filime y'ubutaha ni ku gasobanufilms.com. buri nyuma y'amasaha 3 hajyaho filime byakabye bikaba amasaha 4. gura abonema yawe ni 7,000 ku kwezi ureba filime nshyashya za Rocky. Basobanuzi bose mukunda nabo mwakunze bariho. Imana ibamugisha ndabakunda cyane. Ciao ciao.